ibintu bimeze nabi ibibereye ibintu by'Ibukavu biteye ubwoba. Please sobanurira ngo byifashe bite. mbibonye nonaha bishobora kuba bibaye nonaha amakuru ntaramenya ko ari ukuri cyangwa ari ibihuha. Amakuru ya WhatsApp umuntu ayitondera. Mbonye avuga ko abazarendo bashobora kuba bateye ibisasu muri mitingi yari kubera Ibukavu sorry. Nuko mbibonye rero ido nido mugani w'abarundi nta zindi information ufite zirenze. Njyewe nabwiye ko ntashobora kuba ntafite amakuru. My people just check in the dashboard. Usibye ko bibaye nonaha ngaha, ariko bibaye nonaha ndashaka kugira ngo nimuze hano murebe ku bantu bari kuri pano ya Godfather. Ibintu bibaye bibi cyane, bibaye bibi nimushyira aha ngaha. Ibi ngibi ejo narabumvishije audio, abantu muraza aha ngaha murasakuza, abantu baravuga barabwanuka. Musharing space muze mwumve, murebe kuri dashboard aho hejuru mu bijabo ikintu cyitwa inkuru yihutirwa. Check bini biki abantu bamaze kuhagera. ndabona bari kuza. Our people there barahageze, ariko ibi kurareba watu wanaisha Yesu wangu watu wanaisha maiti zile zinaenda Mungu, watu wanaisha. ku bantu mwamaze kumenya amakuru, ku bantu mufite byinshi mwamaze kumenya ibibereye Ibukavu, ni musharing space muzi, mu bijabo. Wabibonye? ndabibonye Godfather. Urabibonye? Ndabibonye. Ibi bintu birababaje cyane, ariko ntekereza ko bizashirwaho iherezo. Aka ni agasuzuguro k'iyi leta ya gisegeti ikomeje kwiyeza cyangwa se gushomboroza. Ibi bintu nta handi hantu biba, kuvuga ngo urafata amabomba ukayarasa mu baturage, kuko ibi ni ubuzima bw'abaturage arimo gutwara. Azi ngo ari guhungabanya umutekano wa AFC, ariko ni ugutwara ubuzima bw'abaturage. So ntituramenya wenda uko bimeze neza, ariko n'abaturage ba Bukavu buriya tuze kwibukiranya ko nta bintu bahuye nabyo, ntibahuye n'intambara leta yikuye hariya mu mujyi. Ibyo byose haracyarimo abasore cyangwa se abazarendo bakiri hariya muri uriya mujyi batarabona isomo. uje sinatinye kubivuga. Ibyo ari byo byose nta bandi bacamo, kuko urebye hariya mu mujyi wa Goma habereye intambara. Abaturage babona iciza cy'intambara cyangwa ikibi cy'intambara, ariko bariya abaturage ba Bukavu ubirebye byaze bikunze baracafite ikintu kimeze nk'ubutesi. Godfather, ku muntu wese ushobora kugira kuba ufite amakuru ya hariya, murebe ngiyo video nyibashiriyeho hejuru, nimugire nkeneye abantu baze bajoininge ibi bintu. Ngewe Godfather hari ukuntu nyababwira ibintu ntimubyumve mu bijabo. Yesterday nakoze space, ejo nakoze space, turabura abantu tubabwira ko Ibukavu bimeze nabi. Abantu b'Ibukavu reka mwumve ibi ngibi ni yesterday, reka nyibakinire. Ntabwo ibi ngibi sinzi impamvu abantu amakuru ya social media abantu batajya bayaha agaciro, ariko ndashaka wumve hano,
sinzi impamvu amakuru ya social media abantu batayaha agaciro. Ibi bintu biba ari byo. Reka nze gutumira amakuru wumve. Reka manze nze ahangana ari nicaye. Reka nze hano. Mungu wangu. Yaba we. Ariko ndaje reka nze duhamagare gavana atubwire uko bimeze. Habwiye yesterday nakinnye audio abantu barabineglisha ariko byavugwaga umuturage yaratabaje aravuga ati mu Bukavu ntimusoke mu mazu ibintu bimeze nabi. None rero ni kangahe njye nkina ama audio mwumve hano uretse gato umva hano iyi ni audio yejo. Ndugu yangu, hewa iko mbaya. Unaona kama FRDC imepanga mapambano huko. Leta isigaye irwana nk'abarebere. Jean-Pierre Bemba njo walituma kome commandant des opérations wa Est. Na njo ameshukia Bujumbura na basoda bamingi bakutoka Kinshasa. General naye wa Burundi, ye president wa Burundi ni general, amempatia bingine basoda ba mingi na bale basoda bote yuko hari audio hari video Uvira. Hari video kandi niba nayifashe Bemba iko Bujumbura umuntu ari gutanga warning na general abantu bari buje muri iriya nama uretse gato na basoda reka nze nyishake ni commandant des opérations anaikalia Bujumbura. Uretse gato leo ni dotation ya kudote kila muzalendo mwenye hana bunduki na mdote bunduki na teni nao nao banapokea. Alors après kubadote leo mkule mchunge tu mtieka chakula nyumbani puisque j'espère kesho au kesho yake vite na pasha anza pale mwingine pale Bukavu anakia kulibere Bukavu, na kwa neema ya Mungu ninajua batashinda FARDC na bazalendo na baburundi bataweza ile vita. Reba ho hejuru mwumva ya magambo nuko urumva ko ejo bari babiteguje abantu ko bari buzi Bukavu. So nkuko muri kubireba ho hejuru ibintu bihinduye isura muri biyo odira ho hejuru mu sharing mama yake na muzala tate. So rindira gato ndahamagara ndi wigoma, ndahamagara ndi Bukavu, ndi muntu uri Bukavu, ndahamagara. Ni mwiza kwitegereza iyo ngiyo ni video imwe nshyizeho ariko hari izindi nagize ubwo bwo kuzishyiraho. Iyo ni video imwe mbahaye muyitegereze, turacyari mu ntambara. Iyo ni video imwe bari kurwana noneho leta iri kurwana gorira, leta iri kurwana kirebere, leta irimo kurwana kirebere. Itegereze ngayo makuru Gatsa hari amakuru numvise sinzi wenda uraza gushaka umuntu uri hariya yavuze ko ari umugore wari ufite nimba yari yaje ayitwaye ngo nimba mu bigori agira ubwoba bwo kuyitera ayirambika hasi iturikana abantu. Ariko mu mitingi yari yarangiye abantu barimo bataha nyine. So sinzi niba ari ukuri message mbonye ubwo nawe turaza kumenya uko ari. Reka mpamagare amakuru bivugwa ko iyi audio hari audio ndi gushaka sindi kumenya ahantu iri, hari audio ndimo guhiga yindi umwe mu bazarendo arimo kuburira abantu ko batagomba kujya muri iyi nama muri iyi meeting. Gahunda ngo kwari guca mutwe ngo noneho bajyaga kuri bakavuga ko bari buce nanga umutwe. Give me a second. Reka bashakire audio anatanda nzamurira abantu mpera abantu ijambo bagiye kuza kuduha inkuru. Abantu muri kuri TikTok
reka numve iyi audio mpaye ni kine ya kiniyo audio nguhaye. sha bateye bombe ariko mitsingi irangiye n'abayobozi bagiye kuko bari baduhaye sinyale ngo tumanuke twese tugende. None kwa kundi bamwe bagiye mbere ngo tugiye muri cortege, kumva umuntu wari uyifite ni nkaho yari yatinya kuyirekura kuva mbere. Mitsingi irangiye mwele kavuyo walikuwa wanaita sebe wanataka kuya mukisuda. Akakwasa mwenye nataba kuya ndani yari yayihishe mu gafuka k'injugu. Izi njugu kwa kundi bazishira mu mufuka. Ananirwa rero kwikoresha. Bari babiri zikabafubalia noneho irabaturikana bo ubwabo n'abari bari ku ruhande rwabo, ariko twese turi amahoro, nta musirikare wakomeretse, nta mu autorité n'umwe yafashe. Umusirikare umwe nyine niyo nuza ari ama fragment ya kubise gutya kuri casque bati yake kwa la casque ya Nsibali. Nta kibazo kibaye, abantu bose baratashe. Umujyi uratekanye, urumva ni muri aba ba FDLR bagiye bihisha nyine balishindwa. Ni nka bagize isoni. Okay. Sha bateye bombe. We ego ariko abantu amakuru arirukanka. Dore nk'uyu direct. Amakuru mfite iyi audio muze kuyikurikira muyumve. Iyi audio ni muza kuyikira mukayumva mu bijabo. Ibi biteye isoni ku ruhande rwa leta. Ibi biteye isoni ku ruhande rwa leta kubona leta bashobora kuza gutera abiyita leta ari baza gutera bombe mu baturage. Mungu wangu Godfather, biteye isoni ku bantu bose b'Abanyafrika. Twumva ko ikemwa mu cy'agaciro. Iki yitwa leta baza gutera bombe mu baturage. Turagana he? Abantu muri kuri TikTok manzu ntangira ijambo ndashaka kugira okay rubayita ijambo ni ryawo niba hari ikintu okay nganji fata ijambo hanyuma nze kurureta amakuru aracyaza amafoto bari kuma ndima video fata ijambo hanyuma rubayita kurike mwumve mundebere ni izina ry'Imana. Leta baraza leta yahindutse ibyihebe, leta yahindutse inyesha. Bon, merci beaucoup gusa icambere cyo birababaje, biteye kababaro, biteye agahinda. Nta wosoka shinja leta kubera ko iyo igihugu kiri mu bibazo nk'ibi hari abantu babitwara uko bashatse bunyamaswa, wanasanga ugasanga leta ntabihari rufisemwo. Sinje kwishigikira, ariko ibi bintu twese twumve ko biteye isoni. Abanyafrika twese, nta munyarwanda, nta mukongomani, nta murundi, nta musudani, nta mugande wo gupfa turiko dupfa ibintu bitagira ingano. Yaba leta yaba baki abantu bose bafise mu ruhare nibicare baganira ibibazo bive mu nzira. Sino abantu tuzokomeza dupfe bunyamaswa, abazungu bitwengere bibereye hariya ngo bariko bafatira ibihano bande na bande ata solution nimwe bariko baratora. Birababaje mu bisanzwe, biteye agahinda. Ese nk'abantu barapfuye baziriki? Ibintu biteye isoni, biteye akamaramaza. Je nagomba kuvuga abantu tuza ku space hano ifo kutuza dupropose ama solution arama. Nituze hano tuvuga ngo aba FDLR ngo abasenedefitete ngo imbonera kure ngo inkotanyi, no. Twiyuze hano dutanga ama solution, hari gihe tuzovuga bakavyumva bo vyega bakicarana bagatora inyishu ibibazo biri ngaho. Ubwo nka jewe hari ikintu ngomba mvuge kimwe, leta ya Kongo ikwiye kwicara ikaraba ingene yokora leta federale, ikaraba ingene yokora leta yunze ubumwe bwa Kongo. Aya ma province ya Kongo atandukanye none bayagira ama leta akigirira gestion d'autonomie, bakimenya ariko bakayoborerwa muri leta imwe nkuko za Nigeria zimeze canke Tanzania imeze. Kubera biragoye kumva n'abantu muri Katanga ngo baje gucungera ubuzima bw'abantu bo muri Kivu, bo muri Uvira batazi n'imico yabo, kuko Kongo bwa mbere n'abantu benshi ni igihugu cagutse badasangiye ururimi, badasangiye imico, badasangiye nuko bitwara. Ariko rero leta iyaba yabishobora yarikuye kugira leta yose kiyorganiza balkanisation nayo shigikiye, mugabo hakaba les etats zikaba un peu souverain bagahurira Kinshasa, ariko bamwe bose bafise uko biyobora. Sino ibi bintu nta namwe bizoshika, yaba nananga nta bushobozi afise bwo gukontrola Kivu yose. Ese afise effective y'ingabo zingana gute ku buryo yo kontrola buri nguni, umutekano wa buri nguni muri Kivu yose, ko abanyagihugu babo uno munsi ari capable yo kubakonvenka bose bumve ko bafatiranije nawe. Erega navuga ngo gwanira bene gihugu hariho abataramwumva batemera ivyiwe, bemera ideology ya leta. Niyo mpamvu rero ibi bintu bakwiye kwicana bakaganira, hakareka abantu birirwa barapfa bazira ubusa
nk'ubu nangawe yakoresheje inama n'abiwe bagiye n'abasirikare urumva ko atanu wakomeretse hamwe iyo diyo yo biri mugabe n'igihugu urumva bo barahasigaye baranahapfiri barazirikisa urakoze Godfather urahari? ndahari wese ndahari ndi kureba amakuru. Jori yamaze kwagera, nzamurira Jori urishafika twagiye hereza amakuru. Coste sindi kuyibona ariko sinzi ko bimeze. Nayiguhaye akira. Uri kuyimpa sinibona sinzi kibazo. Leta iteye ibitura okay ingirwa leta cyangwa icyo twakwita leta. Tubisobanura neza mu magambo. Icyo twakwita leta ndebera wowe unakuya leta Jori anakuya leta. Icyo twakwita leta ndebera ibintu ukoze mu mujyi wa Bukavu. Jori musharing space abantu baracyari bake kugira ngo iyi nkuru isohoke mu buryo bwimbitse. Mubijabo uranyumva? Niba udafite kongeraho hereza Rubayita ijambo. Ndakumva gusa icyo nagira nongereho kuri uyu mugabo witwa Nganji twese turabitekereza ariko nta nubwo agomba kuvuga ngo ku ruhande rwa FC ngo ntacu babaye ibyo ari byose n'abaturage bayo bangiritse kandi ibyo biganiro avuga ni leta ya Kongo idashaka ibiganiro itifuza amahoro nayo mpamvu iheza abaturage bisasu kugira ngo baje guhungabanya umutekano w'agace AFC irimo igerageza kugarura amahoro. Ngo rero byo kuvuga ngo nkatwe nk'abanyafrika nibyo ariko mu gihe tugifite abanyafrika bamwe batifuza amahoro bifuza intambara turacafite urugendo rurerure. Reka twumve ATM and then ukurikirane n'abandi. Murakoze muri kunyumva neza mu bijabo? Turakumva ariko reka abantu bagiye kuvuga ntabwo tugiye gusesengura politiki. Tugiye kuvuga kibereye Bukavu. Turi kuvuga kuri icyo gikorwa ubundi leta ya Kinshasa ninde nabo bose yahaye intwaro nabo bose bazarendo nabo bose FDLR Burundi abo bose ni leta ikorana nabo. Rubayita nacyo kugira ngo ndi audio mbere ntabwo guciye mu ijambo umva hano gato umva iyi ni audio nshyashya yindi warangije kuri incamareko wihangane umva hano Bukavu niko byagenze muri meeting kuri place du 24 bateyemo grenade abapfuye n'abakomeretse n'abandi bishwe no gukandagirwa cyashobora kuba abantu bagera kuri 3 cyangwa 4 bapfuye n'abakomeretse ariko byarangiye nibo abantu n'amahoro kandi banabafasha babikoze bagiye gukurikirana ukuri ko bimeze ariko bandi n'amahoro ndatekereza ko nta mpamvu byakoze. Okay ababikozwe bamaze gukacirwa bafashwe ngaya makuru komeza Rubayita. Nge nishaka kugira hano abantu ubundi leta imeze nk'imbwa ifite rage cyangwa imbogo ku bantu bazi imbogo imaze gukomereka cyane irihisha ahantu ikagira umujinya niko leta imeze ubu ngubu. Abo bose muzi bahaye intwaro abo bose ni leta ntihagire umuntu uvuga ngo abagizi ba nabi ni leta ya Kinshasa irimo kubikora kubera uburakari ifite. Rero hari umuntu uvuze ngo ibiganiro ubundi solution yaramenyekanye. Solution ni ukwirukana leta ahantu hose kandi leta yagaragaje ko idashoboye haba muri Kivu aho tuvuga ko habaye intambara aho M23 yatangiriye ariko n'ahandi hose hatari intambara leta yagaragaje ko idashoboye. Umuti ni ukuyirukana hose ni umuti nabindi ariko mu mateka y'isi n'ubwa mbere tubonye Rubayita mu mateka y'isi n'ubwa mbere tubonye leta iza gutera ibisasu mu baturage. Gusa ngewe Godfather especially ikurikirwa n'abantu benshi tujye tunyuzamo akantu kuko ngewe leta nemera ni AFC ubu ngubu kandi AFC ikenera n'ibitekerezo byacu namwe muvuga kuri space abamukumvwa n'abantu benshi. Ubu ngubu ngewe ukuntu mbyumva ngewe nk'umuturage igihe
cyo gukoranya abantu mu biterane bikomeye nk'ahantu nk'ahariya hose ntabwo kiragera ngewe niko mbibona, ariko umuntu wabikoze ni leta kandi umuti ni ukumwirukana. Nta biganiro nonse uraganira n'umuntu udafite ibyo avuga. Erega leta impamvu yanze kuganira ntabwo muyizi, ntabwo ifite ibyo ivuga. Bariba, barica, baratsinzwe amatora, barimo guhindura constitution, nta kintu afite azana ku meza, niyo mpamvu yanga kuganira. None umuntu nk'uwo ni ukumwirukana, nta kindi. No kutakora ibikorane bikomeye nk'ibyo ngibyo muri iki gihe. Murakoze. Urakoze cyane. Mu bijabo ugire mu bijabo uhereza abantu ijambo baje none aha turacyakira amakuru. Biravugwa ko abantu bateye ibi bisasu bihitanye abantu 3. Ntabwo barakonfirma, ibi ngiye ntabwo birakonfirma. Twumve ko izi ngizi ni amakuru y'abamotari, kuko izi ni audio. Mubyumve hano, mwumve hano. Hano ukaba niko byagenze muri meeting kuri Place du 24. Bateye grenade, hariho abapfuye n'abakomeretse n'abandi bishwe no gukandagirwa. Bashobora kuba abantu bagera kuri 3 cyangwa 4 bapfuye n'abakomeretse, ariko byarangiye n'ubwo abantu n'amahoro kandi banabafasha babikoze. Umva video yindi. Ukuri ko bimeze. Umva video. Banapiga bombe. Ona isi watu wanakimbia. Yesu. Mungu wewe nikisinaangusha watu chini. Mame naua watu. Ndio naua watu wabanikuasi kuplasi situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Iyo ni video ndashaka ibyo ndi kurebesha amaso yanjye biteye ubwoba. Umvindi video. Watu wanaisha. Watu wananguka. Unaona maiti pale? Mungu wa mbinguni. Jesus. Izo ni mwazumvishe? Reka ze kuri TikTok ngiye kuzishyiraho gato ya muzirebe, no kuri to ngiye kuzishyiraho muzirebe. Mukomeze. So hano hagira umuntu ufata ijambo. Okay. Umunyana akurikirane na Arcade. Video. Mwaramutse neza. Nkuko muri kubivuga, ngeweho space mba ndiho buri gihe nubwo ntajya mvuga, ariko hari ikintu nshaka kuvuga. Ego. Murabona Kisegeti we ikintu agambiriye no kugenda harabika icyo bitawe u Rwanda anyuze muri M23. Rero we ari gusensibiliza abaturage ugiye no kuri social media everywhere ko iyo nk'ibi bibaye biri kuba ari leta iri kubikora, bo bari guhita bishyira kuri M23 kandi imiryango mpuzamahanga yo iri guhita ibyemera. So ngiye ikintu nshaka kuvuga, eske M23 cyangwa AFC kugira ikoresha inama kuriya ibi iri kuba iri sekirize gute? Ikindi cya kabiri nshaka kuvuga, M23 ko ikene diplomasi, ntabwo nta bivugira ufite kameme. Gatoyi go dufata ingo inbox gato. Urumva nta ruvugira ifite yo gukora gusa, ariko nta mu buryo bwa diplomasi buri hasi cyane. Eske natwe turi hano kuri space tuba updated ku makuru, ariko bisa nka birangiriraho. So bizagenda gute ejo n'ejo bundi? Urakoze cyane. Ibyo ni ikibazo wibaza ariko uraza gusubizwa. Ubwo ngo tugusubize iki? Tangi ijambo. Ni nubwe ngo ndebe muri DM. Abantu bari kuri TikTok bijabo hereza abantu ijambo. Ninde who is next? Video muje kuri umuntu wese umfollow. Video namaze kuzishyiraho. Okay, uraho neza. Video namaze kuzishyiraho, namaze kuziretweetinga, ushobora kuyireba. Twagiye. Yego, bahaye mwaramusa namwiriwe. Cyo nashaka kongera kubyo mwamuvuga Godfather. Ejo kuwa 4 mwabonye igoma. Ubungubu nukuvuga ko AFC M23 ifite akazi kenshi, ahubwo n'abantu bayisutena bagomba kwibera amaso, kuko ejo mwabonye ku mashuri y'abana bagiye ku ishuri
naho hariho abazarendo bapanze umupango wo kugira ngo bice abanyeshuri hariya kuri Goma. Sinzi nimba mwarabibonye ejo birwa basirikire. Noneho leta ya Kongo ija kubesha ngo M23 kirarekirita abana b'imyaka 13 12. Naho M23 yari yamenye ko amakuru ko bafite kuri ico kigo bafite umugambi wo kwica abana, byitirirwe ko M23 yarashabana muri ico kigo. Bahita basora abana kare, barababwira ngo nibatahe hari ibyo bagiye gukora, bahita babafata. Kuba maso haba mu masoko, haba mu maeglize, haba hehe, bagomba kuba maso. Abaturage ba Sud Kivu na Nord Kivu ntibiyare ngo babonye umutekano, baracafite akazi kenshi muri iriya migi ikomeye. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Hano hari audio ndi guhiga aho amajwi umuntu bateguje ibi bitero byabaye, babanje kubiteguza abazarendo babanje kubiteguza ko bari buze gutera amabombe muri iyi ntuza, ariko ni gute yaciyeho kweli? Ibi ni ibintu babanje gutegura, ariko nimuza kumva aya majwi twakinnye ejo, aya majwi narayakinnye ejo bari guteguza bavuga ko ingabo z'abarundi bazarendo n'ingabo za Kinshasa bari kwitegura gutera ibitero muri Bukavu. Ntabwo numva ko bari butere ibitero byo kurwana n'abasirikare, ntabwo nzi ko ari kuza gutera ibisasu. Undi muntu ufite update, uri muntu ufite amakuru, hari undi muntu waba ufite amakuru? Nyangane gatoya amakuru ushobora kugira ikintu avuga mu bantu bazamutse. 4BZ urahari? Godfather ngiye kukwandikira. Ntabwo njya nkuna abantu urazavuga kuri pano udashobora kuvuguza kubyagira no gukora iki. Komeza ratarubaye. Godfather ngiye kukwandikira muri DM hanyuma uze kubisoma, ndabizi kugira message nyinshi, ariko ushaka kugira abantu bari hano, nta communauté internationale uyu munsi uyu munota aho ibintu bigeze, nta bazungu nta banyamahanga na Tshisekedi bari kumwe, ibintu birimo kubaho byose barabizi, nta makuru wabaha uvuga ngo Tshisekedi ngo araza kuvuga ngo M23 ngo bemere. Oya, barabizi byose, barabizi ni ibintu barimo gukorana, ahubwo hakwiriye izindi ngamba zikomeye cyane, kubera ko reka mbabwire hariya ubutegetsi buhari bugiye kuza AFC ni ubutegetsi bw'abaturage, n'ugucukura nimbara amabuye, azakora iki, azamarira iki abaturage, ibyo nibyo bazungu badashaka. Rero intambara iratangiye, abarwanye intambara y'amasasu nta kindi narenzaho, bari mu kazi, ariko hakeneye izindi strategy zo guhagarika ibi bintu, kandi birashoboka. Godfather ngiye kukwandikira message, umbabarire uze kunsubiza, ibyo bintu birimo gukorwa bigomba guhagarara. Merci. Urakoze cyane. Mwe muretse gato. Oya, izi zose nazishyiraho. Wananchi watu wanakimbia, wanapiga bombe, wananchi watu wanakimbia. Yesu Kambashyirire hano hejuru. Kinaangusha watu chini, wamenaua watu, ndio naua watu walikuwa sio place special. Kwa wapi? Mungu wa mbinguni hem, wanapiga bombe. Ngiza aho hejuru kuri dashboard. Watu wanakimbia. Yesu Mungu wao nikinaangusha watu chini, wamenaua watu, ndio naua watu wabali. Umva. Urazi Godfather, igihe cyose watu wanaisha, watu wanaanguka. Unaona maiti pale? Mungu wa mbinguni, watu wanaisha.
ndakumva ninde kuvuga ni nari nkubwiye abantu ndimo n'ubwa mbere mu numva mateka mbonye leta itera ibisasu nk'iby'intuza nk'iby'inyeshyamba leta ni ukuvuga ngo ibi bintu iyi ni inkuru idafite kivuga ni gute wansobanurira ko leta icyo twakwita nka leta bashobora kuza gutera ibisasu mu baturage Godfather usibye ko abantu bapfuye bibabaje uno munsi muji wa Bukavu ubazwa nde ko AFC ivuga ki ukontrola yawufashe na Goma ese urumva ivyo bintu bibazwa nde uno munsi tugende umva gatoya Godfa ibi bintu nta wundi muntu bibazwa hari ibintu abantu barimo bitiranya iyi nama cyangwa se iyi meeting ibaye mu mujyi wa Bukavu ntabwo ari iya mbere ntekereza ko ari iya kabiri kandi ntabwo AFC izareka gukora ibikorwa byayo kubera amabandi ibi byose birabazwa leta ntabwo ushobora kumbwira ko umujyi ungana nka Bukavu wahawe imbunde uhabwa amagerenade bino bintu ntibishobora kureka kuba kandi gihariho AFC urakoze yego nkuko twabivuze ntabwo uyu mutekano ni twebwe abaturage cyangwa se abaturage ba Bukavu abaturage ba Kivu tugomba kuwishakira buri muntu agacunga mugenzi wiwe buri muntu akamenya mugenzi wiwe kuko AFC ntabwo iragera kuvuga kuvuga ngo irakontorora buri muntu ntekereza ko abantu bari kwitiranya kuvuga ngo nk'uyu mugabo uri kuvuga ngo mubijabo kangufashe izi ni ingaruka mubijabo kangufashe hano erega amakuru tuba tuyafite umva hano iyi ni audio nashakaga thank you to someone who sent it to me umva hano mwumve iyi ni message yatanzwe ejo umva leo hapa tuko mercredi le 26 février 2025 sisi ni wazalendo wa Uvira tunawaomba kesho mimi najua kesho kuplace batafa mitingi pale ya kusema nenda baonesha gouvernement yenu ile gouvernement mwataendako ajue maisha yake tena haiko tuko afika Bukavu Corneille Nangaa tuko mbomola njo kicho tutabaletea njo kicho wa Corneille Nangaa ku saani kesho pale ku mitingi mwenye anaogopea kukufa asikui mwenye ashapana maisha yake aingie pale tunasema wakusikia sikia na wakuacha ache merci wa mugabo wewe waruri kubaza uracyashaka kubaza iyi niyo audio nababwiraga so nukuvuga ngo ntiwongere kubaza ngo ko ari no uburetse gato no muri Amerika batera ibisasu nta hantu ntabwo ibi ngibi byo wabumvisha babikoze iyi ni message yatanzwe byari yibaze ibyo bisasu byavuye he gutera ibisasu twese tubihuriza koko vyatewe kandi mugabe yonjo ese igiti gikwemeza ko uwo muntu ndabaza AFC M23 ijajaye gute ntabwo hano my friend manza usobanukirwe space za Godfather zikorwa gute urazamuka ukamanika ikiganza nkaguha mikoro nkaguha ijambo ntabwo turi mu kabari ko kwa mutwe okay hano dukurikiranwe n'abantu ingeri zose hano dukurikiranwe n'abantu even if we were speaking in Kinyarwanda it's okay but there's a lot of people in this platform listen to me we have 600 and something almost 700 people on the panel so please zamuka utanga amakuru mazima utanga igitekerezo gifatika mu bijabo tangira ijambo nka co-host who is next uri next ntekereza ko ari reka dufata umusore hanyuma abantu bazamura ibiganza nibyo biza kudufasha umusore urakoze cyane Godfather muraho n'abandi bose turi kumwe kuri uru rubuga ibi bintu ngira ngo nizere ko amahanga noneho amenye ukuri kuri mu burasirazuba ibi bintu byaho leta ishaka kumara abaturage iba sharinze
ni ukuvuga ngo ibi bintu nta kuvuga uwo ngo wari urimo wizamukishaho umufana ngo birabazwa AFC ngo birabazwa iki. AFC ntabwo ariyo yari ikeneye kwica inama yayo, ntabwo ariyo yari ikeneye kwica abaturage irimo isigasira, ntabwo ariyo yari ikeneye ibiki. Abantu bajya bareka ubuhezanguni, buriya nari ndimo mwumva nkumva ubuhezanguni azana iki. Muri Amerika batera ibisasu, kandida perezida yararashwe araswa ugutwi nubwo atapfuye, perezida wa Amerika yarishwe aricwa ari mu ntuza no mu bindi bihugu. Ubushize makuru yakubiswe urushyi mu ruhame rw'abantu. So kuba AFC ikontorora umujyi wa Goma ntibivuga ko biriya bitashobokaga kuba, ahubwo icyo numva gihari kandi kikwiye gukurikizwaho ni ukumenya ngo abacuramugambi bizi bombe bigenze bite, ni ukumenya ngo ninde ubifitemo akaboko, ni no gukaza ubwirinzi ku buso bugari, ubundi hakabaho gucekinga gupekuwa inzu ku yindi kabisa. Babaye amasaha 28 utazaba atarareportinga igikoresho afite cya gisirikare, afatwe nk'umwanzi w'igihugu, anahanwe nk'umucengiza, ahanwe nk'umwicanyi. Kuko ubu ngubu iziriya mbunda ibyo zikoze bisobanuye ko umuntu wese utunze imbunda atari muri AFC egare ko ari umwicanyi, kandi umwicanyi agomba guhanwa nk'abicanyi. Ngiye birambabaje ku rwego ntumva kabisa. Ahubwo abakurikiye nanga yari yakageze muri stade byaba byamugezeho bigenze bite. Urakoze cyane, ndagaruka nyuma. Urakoze umusore. Inama bavuga ko inama yari yarangiye, barimo bataha, mitingi yari yarangiye. Ndagira ngo ico kibazo turagisubije. Reka dufate Mwene akurikirane na Rumata. So murakoze cyane. Reka mbanze nihanganisha abantu bagize ibyago bagapfa cyangwa se bagapfusha abavandimwe. Ikindi aba bagabo babiri bimbonera kureba abarundi n'imbonera kureba abantu ntabwo baza kubyina abantu ku mubyimba ngo bavuge ubusa usanga igihugu bacyujujemo amagrenade inkoho birirwa barazitanze ku bantu bose. Yes, none nawe urazuvuga ngo ninde wacunga se ko bataratangira kubakuramo imbunda, ko abantu bafite ubutindi bwo kwica. Ibi ni ibya leta y'Kinshasa, kubombarda abasivili n'ubwa mbere ku isi. Mugani wa Godfather n'umuntu ujya gutera mu ahantu hari ibihumbi n'ibihumbi ugateramo bombe. Iyi guverinoma uyu munsi niwa isinye ko igomba kuvaho, byanze bikunze igomba kuvaho rwose. Iyi guverinoma yica abanyagihugu gutya idatoranije presque. Noneho wa mugani mama wa Kisekedi yaravuze ngo no muri leta bagomba gupfa bagashira. None dore nibyo yatangiye gukora, ntabwo batoranya noneho no kubombarida bakica abantu b'abasivili, abana, abagore n'ibiki byose. Iyi guverinoma nabicaye. Nako nashaka kuvuga abantu bihangane, abo bagabo babiri bimbonera kure bagende ntabwo dushaka abantu bimbonera kuranga, mugende iwanyu mu Burundi. So murakoze. Urakoze cyane. Mugira amarangamutima, ibintu ni byinshi, ibintu bimeze nabi, mugira amarangamutima. Listen. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma pour dire que Okay, twagiye. Mbere yo kutangira indi jambo, hari ama audio n'amavideo binteye ubwoba, ariko reka nkubwire nta byadanje. Ni intambara, no of course ibi ngibi barabiteguye ejo, barabitangaje ejo ko bari buze gutera. Ibi mugomba kubyumva ejo nibwo batangaje ko bari buze gutera amabombe. Turi kumwe tubyumvikane. Umva hano ya video igiye yawudiye ndi bakiriye ko hari ceasefire isi yose ibizi koko. Buretse gato, umva hano clearly. Umva ya magambo mbere yuko mufata abandi mujya ku bindi. Video nazipostinze, umvi video hano. Sisi ni wazalendo wa Uvira. Ata. Tunawaomba batoto wetu ya Bukavu. Leo hapa tuko mercredi le 26 février 2025. Sisi ni wazalendo wa Uvira. Tunawaomba kesho, mimi najua kesho kuplace batafa mitingi pale ya kusema nenda baonesha guvernema yenu
ile guvernema mwataendako ajue maisha yake tena haiko. Tuko afika Bukavu, Corneille Nangaa tuko mbomola njo kichwa. Tutabaletea njo kichwa wa Corneille Nangaa ku sahani kesho pale pale kumitingi. Mwenye anaogopea kukufa asikui. Mwenye ashapana maisha yake aingie pale. Tunasema wakusikia sikia na wakuacha ache. Merci. Clearly ntimwongere kubaza ngo ibisasu bitewe nande. Hari icyo mutuyumvishirije? Murashaka kumenya ngo ibisasu byatewe nande? Abangaba bo bameze nka shababu mbere yo gukora ibitero baramanza bakabyigamba. Ngaya amagambo mwabyumvishe. Komeza utangiye ijambo. Rumata. Yewe ibara riragoye. Hatari turahojeje vraiment abantu ba ibara riragoye muri Bukavu kabisa. En fait jewe nduze ku juste gushimangira ivyo mwe navuze ndanamusuhuje mperuka kera. Ibi bintu abantu reke kujanga hanya ngo kwagira deba cyangwa kwazana ibitekerezo. Nganji wewe uri mbonera kure tugira ukuntu vyumva uko wumva vya kugenda tubwize ukuri. Ariko Godfather mumenye ivyo abantu baba bavuga vraiment. Ngo bibazwande nk'umujwi bazande. Umujwi wafashwe hata ntambara ibaye uratko abantu bafite ibisasi indani ko tuvuga amajambo nkayo ariko nibitangaje mbwa no mwene uri mbonera kure Ariko mwamwumvishe nabi. Ntabwo ari yakarangije ijambo rye muze kumuha ijambo rirangiza. Narirangize tuvyumve byose cyo kuvuga kugira tubimenye nganje we turasaza tuzinanye nuri muhe twumva. Murakoze cyane. Je nibaza ko abantu mureka kuna rukuta ariko icambere cyo nanje nifatanije n'abantu babuze babo kubera ko ibintu birababaje. Nari natanguye mvuga nti ibi bintu tubanze tumenye ko yaba umukongomani yaba umurundi yaba umunyarwanda twese turabanyafrika ntitwakagombye tuba turiko turapfa nk'uko. AFC M23 nimba bemeza ko Bukavu bayifashe nibakore ibishoboka byose nimba barayifashe bayikontrola nkuko mubivuga ibigwanisho ntabwo ikibazo urimo gukeka wikeka niba ubwo uracari mukeka ko impamvu mbivuga uko nuko bigaragara neza ko ntabwo umutekano waho bariko barawukontrola buri nguni bisigura ko bataragira no ku rugezo no kwa 60% mu kontrola umutekano waho. Ariko aba bantu bose bakoze ibi urwego rwose barimwo biteye isoni nivyo gutera ivyatsi kubera ko nta mpamvu yo kuca kwica bene gihugu ubahora ubusa ugomba guhangana ababikoze bose nimba bagomba guhangana na M23 abababona aho bahagaze barasana nabo mugabo ntabwo bari gukora ibintu biteye isoni nivyo gutera ivyatsi mu bisanzwe. Nta muntu numwe yoza ashigikira uru rupfu gutera amagrenade mu bantu b'inzira karengane nta numwe kiretse bafise ibindi twizira. Nganje uranyumva? Ndakumva. Ababikoze wabumvishe? Nabumvishe ariko urumva ni audio ntabwo bafite source uvuga ati identification naba kubera ko hari nabo bikora bakajijisha sinje kwemeza ngo nibo cyangwa makane ngo nibo kubera ko ni audio source identification yabo ntayihari. Gusa babikoze bose bose ko tubyamaganye biteye abantu bareke kuvugiranamo. Nindi uwo nguwo ninde ufunguye mic? Okay twagiye. Who is next? Nganje funga mic yawe bagusubize. Nafunge mic Nganje gusa ibi byonyine kuba nibinganje avuga nibigaragaza ko Bukavu byibuze irimo ubuyobozi irimo amahoro kuko si incuro imwe si incuro zibiri abantu bafashwe muri Bukavu bagatwikwa ku mugaragaro izuba riva abantu babibona. Ntabwo mwaje ngo bamwe wenda reka ndeke ku ntabwo wewe Ngaje wenda na timu yawe mwaje ngo muvuge ngo ibara ryacitse. Ibi rero izi ni ingaruka zasizwe na leta ya Gisegeti. Bahaye abaturage imbundi nibo babahaye aya magrenade barimo batera mu baturage. Ibyo kuvuga rero ngo AFC nimba yarafashe Bukavu, AFC yafashe Bukavu irayikontrola. Njyewe ubwanje narahageze abaturage business zirakomeje ariko ntabwo bikuyeho ko amabandi aryamye mu mazu yabo atagaragara adashobora gukora ibara nk'iri ngiri. Ntabwo ari intambara yabaye ngo uvuge ngo se bano basirikare bavuye n'amabandi urumva ko n'amagrenade baje bafite bihishe bashize mu mpande. Abantu rero bareke propaganda byo byonyine
kuba abantu bahagurutse kubona ko grenade yatewe muri Bukavu n'ibara ryacitse ni ibigaragaza kuko Bukavu hari impinduka zihari kuko abantu barishwe ku mugaragaro amasasu aravuga bugaca mu gitondo igihe leta yari ihari ntabwo mwaje muvuge ngo se amasasu ari kuva hehe rero abantu bareke propaganda igihe hariho nuko tugomba gufatikanya twese guhasha aya mabandi no kubwira leta ya Kongo ko ibi bintu tutazemera ko bikora reka dufate Kalisa ngira ngo niwe wari ukurikiyeho abantu bazamura ibiganza kugira ngo tumenye ko mwagiye muzamuka yego murakoze cyane nanjye nifatanije n'abantu bari Bukavu bagize ibyago birababaje kubona leta ubwayo yica abaturage bayo ibi ngibi byahereye igihe leta yazanaga abamesenari mu by'ukuri kubazana nta kindi kintu bari baje gukora ni ukwica so ahubwo ikibazo ubu ngubu twakibaza muri iriya nama kuki bateye grenade ku munota wa nyuma ese binjiye ari uko wenda batangiye gufungura batakiri gusaka abantu binjira simbizi ariko gusa birababaje twamaganye leta ya Tshisekedi mu by'ukuri Tshisekedi yahuye n'undi mwicanyi nawe w'i Burundi gahunda yabo ni ukwica abantu nta yindi gahunda nta rukundo rw'abaturage nta kuvuga ngo bafitiye impuhwe abaturage ni ukwica birababaje murakoze Maître Jato ego mbere aya na makuru mbere wanyumvise reka mbashimire abantu mwese muri hano ikindi na patia sala pole sana ku bantu bari Bukavu kuki kuko reka mbaye pole abantu bari Bukavu muri ibi bibaye mvuganye n'umuntu umwe uhari mu mwanya ushize aricyo kintu wenda nshaka kuvuga kugira ngo n'abantu baba bari hano bagiye bakurikirana ibi bintu cyangwa se batangira ibi bintu harimo bamwe mu ba autorité na muri M23 cyangwa se no mu bibera hariya baba bafite ijambo nta makuru hari ntuzi ikintu kijya kivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru wakinnye audio ariko no kuri tere binjira bari gusaka abantu ayo makuru yari ahari ndetse n'uwari ufite intuza nta wari ufite iriya grenade cyangwa se igisasu giturikiye hariya yaketswe kare ariko kubera crowd of people abantu benshi bari bahari byari bigoye kubera iki kuvuga ngo umenye ngo ninde mu bantu bari hano ariko icyo wenda ashaka kuvuga cyangwa se gikwiye gukorwa uyu munsi natwe tuba hano ntitukumve ko ngo ibintu birabaye biracitse uraza kubibona wenda ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mateleviziyo yaba iz'abazungu yaba iza Kongo kiraza kuba ikintu kiri mediatize cyane kuruta abantu bamaze iminsi bapfira Minembwe kuruta abantu bamaze iminsi bapfira ahandi hantu mu bice bikirimo Wazalendo na FARDC kubera iki kubera ko niyo target no kuvuga ngo guys nitujya tunumva ibintu rimwe na rimwe wenda nibyo abenshi bari hano n'abasivili ariko mujye mubyumva nk'abasirikare Maître wacitse ntabwo tukirimo tukumva uramwumva Godfa yacitse ntabwo ahari yacitse fata undi muntu ku nyuma pike tukuri inyuma pike Mungu wangu biteye ubwoba musharinge ninde uwo pike yaje ngo uri ufite urusaku wundi mutinga mu bijabo tukuri inyuma urahari hitumumanura tukuri sometimes no kuzamura abantu ujye unareba manuka arubayita afata ijambo abazamutse Kalisa muzamura ibiganza abantu bazamura ibiganza engineer zamuka murakoze abantu bakuru hano baze Bukavu yego baze kuza kumvuguruza cyangwa kunyongerera ibitekerezo Mobutu bishoboka ko atigeze asura Bukavu n'umunsi n'umwe nimba yanagiyeyo ushobora kuba inshuro imwe
abazi Bukavu baze kumbwira Mhm. Bukavu ni abantu bafunga umutwe cyane cyane ariko Mhm. Bukavu nimba muzi mayimayi nimba muzi murere nimba muzi ibyo bintu byose iyo myanda yose naho ngaho biba rero ikintu ushaka kubabwira hano ni ikintu cyoroshye ni kuvuga ko ikintu cya mbere twese turi abanyafurika turanabizi umuntu wanze kubyemera akanabyigisha ni Tshisekedi niwe wise ngo bariya bavandimwe bacu batari abavandimwe bacu bukuri ngo bazaliba ndeko na bisote niwe wabivuze nta wundi muntu abivuze ikindi hari impamvu ebyiri bigaragaza ko leta yabikoze impamvu ya mbere leta niyo yatanze intwaro mu baturage iyindi mpamvu ya kabiri AFC ntabwo ishobora kwitera none se wigeze ubona umuntu witera wakoresha inama mu baturage urimo kwiyubaka ukongera ukitera ni leta yabikoze n'iryo tangazo no mu mayimayi wabivuze ikindi cya gatatu ibintu byabaye Bukavu ni bibi cyane ariko byabaye kuva bafata Bukavu uhagereranya n'ibyabaye mbere yuko Bukavu nagomba bifatwa ukuntu ubuzima bwari bumeze ubwoba buri munsi abantu bapfa buri munsi abaturage bibwa ibiki ibintu bibi byabaye ariko bibaye rimwe kandi bitanze message yuko abacengezi barahari kandi hari resistance ihari biri hehe biri mu baturage iyo niyo message bitanze gusa ni kuvuga ko liberation cyangwa se gusukura cyangwa se gutegura inzira akazi karacyahari niko nabwira abantu hano batazi Bukavu murakoze cyane urakoze cyane who is next mu bijabo tanga ijambo umusore ngwino hano mfashe ntange mpera bati ijambo tugende wari ukurikiyeho yari engineer okay twihute murakoze cyane reka nihanganisha imiryango yabuze ababo kandi twishimira yuko noneho igitero cyabaye muri Bukavu kitaje kiri targeted ku Mututsi ni igitero cy'iterabwoba AFC M23 ibyabaye babizi babyiteguye nubwo abaterabwoba kubananiza bigoye ko tuzi ko bishoboka reka twishimire ko byibuze noneho urwango rugenda rujya ku ruhande umwanzi n'umwe ni leta nabo baterabwoba twizeye neza ko bazabananiza ibyari bigoye ntekereza ko byarangiye murakoze cyane usubiramo amagambo uvuze nishimiye yuko umututsi atariwe uri targeted ubu ngubu cyari igitero cy'iterabwoba ntabwo bigeze bahitamo umututsi twari dufite ubwoba yuko dufite n'ubwoba n'agahinda yuko ibyabaga byose ari umututsi wabaga uri targeted ariko twishimira neza yuko ubu ngubu ibiri ku bantu bashobora kudutandukanya twizeye neza yuko ubu ngubu AFC M23 ibi ngibi bazabirwanya kuva bari bafite amakuru twizeye neza ko bagiye kubifatira ingamba n'ibitero by'iterabwoba nk'ibi ngibi bakabifatira ingamba zikarishye murakoze cyane ahangaha ntabwo uwo muntu bita Nganji ntabwo nari nzi ko ari amagambo yavuze ntabwo nari nzi ko ari iki gendajoro Nganji wabwangatiwe uri ikigarasha burya nyagupfa we uri ikigarasha waje numvaga wenda ko ufite uburyo ugiye kugorora amagambo ni urugarasha rubi ntiwamwumvaga se nonge yavuze numva ko wenda ashaka kugaragaza ko leta yashatse guharabika AFC M23 kuko ari iri hariya kumbe nyagupfa urakatsindwa n'Imana gusa mu bijabo uri tayari urahari cyangwa nshaka undi muntu mpako host turi kumwe shaka undi muntu kubera kuko nje harahungiye nta kibazo okay Godfather breaking news Bertrand Bisimwa amaze kugaragaza mute your mic yawe rumata ingo hano gato so twumvikana ntabwo ari uko bikora ntabwo ari uko bigenda igikuri ntukabe igikuri mu magambo uyu utegereza umwanya wawe wa nyawo s'il te plaît it doesn't work on that way you wait your time ukavuga twagiye twihuta rumata urahari cyangwa ntabwo hari oya nukuri simpari ariko ndi kubumva okay gaho mutinga so tugende gakiya
aha twihuta. Ninde wundi wagomba gukurikira Marisi Kiganza? Ninde? Ndabona igikukuri niba ari igikukuri ni igikuri. Ngaho ufata ijambo. murakoze cyane Godfather. Jenny breaking news nagiraga nzane Bertrand Bisimwa muri investigation y'ibanze imaze gukorwa nuko ibisasu byakoreshejwe ari ibikoreshwa na leta y'u Burundi. Murakoze. Ibyo uri kubabaza. Ariko si ukuri rwubaza. Erega biri kuri Twitter Bertrand Bisimwa. Yincirira hano hejuru. Reka mbabwire ikintu mugomba kumenya nuko mutajya mukurikira amakuru ejo barabitangaje, reka mbibakinire. Ikibazo ntabwo mujya mukurikira amakuru. Yesterday nabibakiniye. Amakuru nukuvuga ngo bari gukoresha, nukuvuga ngo ubu turi kuvugana niyo mpamvu Jean Pierre Bemba ari Burundi bagiye gukoresha, nuvuga ngo bavuze Bertrand nani yagiye gukoresha yatangiye intambara kinyeshyamba. Urumva? Yego. Yatangiye intambara ya kinyeshyamba kama kawaida nkuko Jean Pierre Bemba we ni inyeshyamba ni nk'ibisanzwe. So yazanye gerira, azanye ibitero shuma. Niyo kuvuga ngo ikintu bamuha urugamba baruvanye mu basirikari. Umva hano ya magambo. Urugamba baruvanye mu basirikari baruhaye inyeshyamba. Umva amagambo hano. Ndugu yangu, hewa iko mbaya. Shuti yanjye umwuka ni mubi. Unaona kama FARDC imepanga mapambano. Unaona ko FARDC imaze gutegura urugamba. Imepanga mapambano huku. Ni gutegura urugamba inaha. Jean Pierre Bemba njo balituma kome komanda operation. Jean Pierre Bemba niwe bohereje nka komanda wa operation. Des operations wa Est. Uwo kuza kuyobora urugamba muri Est. Na njo ameshukia Bujumbura na basoda bamingi bakutoka Kinshasa. Yamanukiye Bujumbura, bari Bujumbura i Burundi kandi yazanye n'abasirikare benshi bavuye Kinshasa. General nawe wa Burundi, ye president wa Burundi ni general. Amempatia bingine basoda bamingi. President w'u Burundi Neva nawe amwongeye abasirikare benshi cyane. Na bale basoda bote biko deja hapa Uvira. Aba basirikare b'Abarundi n'abavuye Kinshasa bose banyuze hano Uvira. Na ye Jean Pierre Bemba iko Bujumbura. Jean Pierre Bemba waracyari Burundi. Na alikia na general mwingine. Kandi yazanye n'undi general bavanye i Kinshasa. Le general deje kwa hapa Uvira na basoda. Uwo mu general yamaze gukandagira hano Uvira n'izo ngabo nyinshi cyane. Komanda des operations anaikalia Bujumbura. Komanda wa operation we Jean Pierre Bemba waracyari Bujumbura. Leo ni dotation ya kudote kila muzalendo mwenye hana bunduki wanamdote bunduki na teni, bunduki na teni, bunduki na teni. Uyu munsi ni wo guhereza abazalendo ibikoresho bya gisirikari, imbunda n'imyambaro. Nao banapokea kandi bagatangira guhembwa. Alors après kubadote leo nibarangiza kubahemba no kubahereza ibikoresho bya gisirikari, imyenda n'imbunda, mukule muchunge tu muteka chakula nyumbani. Aho ngaho mugire mwirinde kandi mushyire ibyo kurya mu nzu. Puisque j'espère kesho au kesho yake vite na pashanza pale kumwingine. Kuko ejo cyangwa ejo bundi intambara izatangira aho ngaho mu mujyi. Pale Bukavu. Aho ngaho i Bukavu. Mwumve. Mutega amatwi mwumve. Ibi bintu nabikoreye space aya ma audio ya Kinejo. Listen here. Nataka kulibere Bukavu. Bagomba kuza kuvanamo Bukavu. Na kwa neema ya Mungu ninajua batashinda. Kandi ku mbaraga z'Imana ziko bazatsinda. FARDC na bazalendo na baburundi bataweza ile vita. Aba FARDC, abazalendo n'abanyaburundi, ingabo z'i Burundi banani Uvira, iyo ntambara bazayitsinda. Vile njo biko. Nuko bimeze. Tuvuye aho ngaho. Ubwo amakuru tuyatuzana hano ku mihanda bahise batangira kugaburira no gupromotinga no guha amafaranga aba bazalendo. Abazalendo bakimara, wibuke iyi audio maze gukina niyo umuzalendo yahereje cyangwa abantu bawuvira batumiraga bene wabo bari i Bukavu. Byaje kugenda gute? Listen here. Bakimara kugira twakomeje gukurikirana, bakimara kubihabwa byaje kugenda gute? Byaje kugenda gute? Umva uko byagenze.
umva hano ya Bukavu. Leo hapa tuko mercredi le 26 février de umva batoto yetu ya Bukavu. bana bacu bo mu mujyi wa Bukavu. Leo hapa tuko mercredi le 26 février 2025. Ahangaha turi kuwa gatatu tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Sisi ni wazalendo wa Uvira. Twebwe n'abazalendo ba Uvira. Tunawaomba, turabasaba, kesho kuplace batafa misingi pale ya kusema nenda baonesha guvernema yenu, ile guvernema mwataendako. Turabizi ko ejo i Bukavu hazabaho inama yo kubereka abayobozi mu mujyi wa Bukavu. Muntega amatwi mwumve neza cyane, munyumve neza cyane, mutega amatwi mwumve cyane. Ahangaha ndashaka mu byumve, ndashaka mwumve mu abantu mwe, biteye ubwoba. Ibi ngibi ejo nababwiye ko bakimara guhanga niyo nkuru, ntabwo ndi bukumanure, ndagusohora ko hoste tumuri iryo shyano, musohoremo. Ejo wazalendo bakimara guhabwa audio ya mbere nayo bakiniye bari kuburira abantu ba Uvira. Ndashaka noneho wumve wazalendo ubutumwa bahise bahereza no mu mujyi wa Bukavu. Ile guvernema mwataendako. Kansubiza inyuma. Mimi ayua kesho kuplace batafa mitingi pale ya kusema nenda baonesha guvernema yenu, ile guvernema mwataendako. Ejo bazajya kubereka, hazaba inama kuri place yo kubereka ngo guvernema nshyashya abazajyayo ubutumwa bwanyu n'ubu. Ajue maisha yake tena haiko, amenye ko ubuzima bwe butariho. Tukwafika Bukavu, turimo kuza Bukavu. Corneille Nangaa tukamubomola njo kichwa. Turaje tumene Nangaa umutwe. Aletea njo kichwa wa Corneille Nangaa ku sahani kesho pale ku mitingi. Ejo kuri iyo mitingi muzabona umutwe wa Nangaa ku isahani. Tubyumvikane, umutwe wa Nangaa bazawubaha ku sahani. Mwenye anaogopea kukufa, umuntu wese utinya gupfa asikui, ntimwije muri iyo nama. Mwenye ashapana maisha yake, uwamaze gutanga ubuzima bwe, aingie pale, aje muri iyo nama. Tunasema, turavuze, asikie na wakuacha achi. Uwumva yumve, udashaka kumva bireke. Merci. Murakoze cyane. Mungu wangu. Mbere yo gukora ibi bitero babanje kuburira abantu. Byari byo gusani. We Oscar bityo make. Manuka mumanure. Go. Rumata. Ijambo ni ryawe kurikira Masisi. Twihute. Jésus Christ. Oya sasa vuga ngo bya bitasi ngo bivuye Burundi. Nusome kwasugirana biguhaye inbox. Ibisatsi bivuye Nwese ntabyo ngari muzi kandi kwasobanurira ari kubwira ko ejo bundi ikibazo ntago mujya mukurikira. Ejo bundi twaje hanga tubabwira ko ingabo z'u Burundi zambutse ziri Uvira, Jean Pierre Bemba. Nwese baje nta bisasu bazanye. Byavuye i Burundi. Ibi ni ibikorwa bya Neva. Ibi byavuye i Burundi. Masisi fata ijambo. Nibaje kumutora rero bamusanga hari yari. Oya. Erega Neva buretse gato kintu mugomba kumenya, prene nivamo bayi ngo na gugu. Nuvuga ngo niyo ndimo tuzacurangira hano. Prene nimara kuvamo kurira indege Neva kuva ku kibuga cy'indege azajya amanza asabe permission abajene bari harahara muri misozi ya juru ya Uvira. Bamubwira ati genda utaye saa 12. Reka tugere dufate Masisi. Murakoze. Birababaje cyane. Nge nari nkurikiye iriya miringi cyangwa se i Bukavu, nari mpari kuri internet ndi kubireba. Birangije abayobozi basohotse gatoya kwa kundi baba bari kubwira abantu babishimira kuba bajya muri M23.
haza kuza umugabo atera kiriya gisasu uwari umwegereye yavuze ko ngo bari babiri ubundi yatinye kugituritsa w'umudamu no kujya kugituritsa bimutera ubwoba bishobora kuba nawe cyamutwaye ni nabyo muri kubona hano hejuru uburyo byagenze uburyo uriya muntu yabigendeyemo ariko abayobozi bari bamaze gusohoka abarundi rero uburundi burabizi ko Uvira nivamo kari agace nikavamo nibo the next biriya bintu nk'uko uriya mugabo abivuze ni ibikorwa by'iterabwoba ni ibikorwa bishaka kurimbura abantu kujya gutera gurunedi kujya gutera igisasu nubwo bataragishyiraho official ukagitera mu baturage bangana kuriya ukagitera mu nama ya AFCM 23 twirwaneho ushaka kwihesha isura mbi ntaho bitandukaniye na kuriya indege ziri kuza kurasa zikarasa ibigo by'amashuri ari naho ngaya cyane ubuyobozi bushinzwe uburezi bwa Kinshasa bwatangaje ko bufunze ibihumbi 2 birenga 500 by'ibigo by'amashuri harimo ibyo muri North harimo n'ibyo muri South bakabifunga ngo nta mwana wongerewe kwemera kwiga bisobanura ko bashaka kurimbura nicyo nashaka kuvuga murakoze urakoze cyane reka twihute ngira ngo mwabyumvishe uko biri nuko biratangaje twihuta tuzagera nayo ijambo ni ryawe murakoze Godfather n'abandi mukurikiranye iki kiganiro birababaje uyu munsi nihanganisha abantu bo muri Congo cyane cyane abantu bo muri Bukavu ibi nagwa nagahumamunwa nakasamutwe nk'uko usanzwe ubivuga abantu y'u Burundi nk'uriya muntu waroje hano avuga biriya bintu menya atarakurikirana cyangwa ari ikigarasha nyine n'ubundi kuko ibintu nka biriya ntabwo ari ubumuntu ntabwo ari ubumuntu kuko abantu babahemukiye cyane abantu bari bishimye bagiye kubona ubuyobozi ariko reba ibintu bibaye rero ni ukwifatanya n'abandi bakareba ko bakora bakabagarura umutekano kuko abantu buriya bahungabanye nari ndi hano nyine kwihanganisha abantu b'i Bukavu cyane cyane abantu b'abakongomani ni iryo jambo ryanjye urakoze cyane bateye bombe ariko mitsingi irangiye n'abayobozi bagiye kuko bari baduhaye sinyale ngo tumanuke twese tugende none ko akundi bamwe bagiye mbere ngo tugiye muri cortege kumva umuntu wari uyifite ni nkaho yari yatinya kuyirekura kuva mbere mitsingi irangiye mwele kavuyo walikuwa wanaita siri wanataka kuya mukisuda akakwasa mwenye nataba kuya ndani yari yayihishe mu gafuka k'injugu kwa kundi bazishyira mu mufuka ananirwa rero kwikoresha bari babiri zikabafubalia noneho irabaturikana bo ubwabo n'abari bari ku ruhande rwabo ariko twese turi amahoro nta musirikare wakomeretse nta motorite n'umwe yafashe umusirikare umwe nyine niyo nuza ari ama fragment ya kubise gutya kuri casque bati yake kwa vala casque antibal nta kibazo kibaye abantu bose baratashe umujyi uratekanye urumva ni muri aba FDLR bagiye bihisha nyine barishindwa ni nk'aho bagize isoni murabyumvishe so byifashe bite byagenze bite rero reka twende hanga turebe Yesu Kristo Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Tutazungumza baadaye. yarasezeye mbele ya kuwapresente coordination nitaomba wakadre politiki wote wa senior cadres waliosindikiza ahangaha nibwo inama yari itangiye aha twabikurikiranaga ahangaha AFC twakurikiranaga
ahangaha byari sawa, ngura Bertrand Bisimwa, nguriya ibi byose murabyumva. Hanyuma watu wanaisha. ahangaha yarakimara gusohoka, ahangaha yarakimara kugenda, bari bamaze kuhava. Umva, Watu wanaisha. Watu wanaanguka. Unaona maiti pale? Banapiga bombe. Ona hizi watu wanakimbia. Yesu. Mungu wewe nikisinaangusha watu chini. Mame naua watu. Ndio naua watu walikuwa sio plus situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hem. Jesus. Watu wanaisha. Yes. Watu wanaisha. Watu wanaisha. Yesu wangu. Watu wanaisha. Watu na maiti zile zinaenda Mungu. Watu wanaisha hapa. Okay. Dukomeza akiwacu uyu nguyu ninde? Umusore zamura abantu muri kuri TikTok mwe mwihanganye gato, amasisi fatiraho hanyuma nze ngiye guhamagara umuntu. Gadifa buriya rega Jean Pierre Bemba ntago ari umurwanyi ahubwo ni umunyamafaranga. Kuba ashobora gukoresha abantu bagatera ibisasu mu baturage nka kuriya ni ikintu cyoroshye cyane. Uriya mujyi wa Bukavu ni umujyi uri hafi cyane n'u Burundi. Uburundi rero buzakoresha inzira izo arizo zose zo kugira ngo baheshe isura mbi AFC M23 twirwaneho, kugira ngo ibyo kwangiriza abaturage byo ni ibintu byabo, nta kintu bibatwaye. Rero kiriya kintu nta bundi buryo bakora niba batari kunyura inzira y'ikirere gusa. Birabiha M23 kongera umutekano cyane, n'ibihugu biteye imbere birabibaho hakongerwa imbaraga mu gusaka, hakongerwa inkuta, akaba ariko bigenda. Niyo mpamvu ubona ibihugu biteye imbere bifite n'imbwa zisaka. ntago twagaya cyane iriya nama iba yateguwe ngo yateguwe nabi. Niyo mpamvu ubona haba n'imbwa zisaka, zigasaka n'ikiri muri traka n'ikiri mu kihose. Ariko nyine abanzi hariya barahari, kandi ikivugwa kiba kigiye no kuba. Kinshasa yagiye kugura indege mu Bushinwa zishobora kurasira kure, yagiye kugura amadrone akomeye, biravugwa batanga amamiliyari y'amadolari. Ikirere niba badahari bagomba gukoresha na buriya buryo. Ari nayo mpamvu mwavugaga uriya biyegereje General de Brigade Gasita bamuzamurana na Rugabisha niwe usigayemo hariya, kandi we noneho urwego akoramo ni urwego rw'ubutasi n'iperereza, ntago ari kuri front line. Rero biriya ntago ari ibintu byakabura kuba hariya. Rero batinye kugitera hakiri abayobozi, baravuga byibuze katugitere, kuko iyo abayobozi basohotse n'igisirikari hafi 1/2 kirasohoka. Aba ariko babigenze, ariko biriya nta bandi twabishinja ni Burundi. Murakoze. Kuki mu bishinja Burundi? Godfa Oui. Urumva bino bintu nta kuntu utabishinze Burundi, kuko Burundi nibwo bwishyuwe, nibwo bufite ipfunwe hariya. Uburundi urumva ikintu bwishyuriwe amafaranga bwariye ni nko kurya ibyo utazashobora. Ikindi
Uburundi ni ubuntu bwabaye mu nyeshyamba igihe kinini, niba muzi ibintu za CNDD na FNL zajyaga zikora ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo iyi kintu izi bombe zari zigambiriye, ubirebye abayobozi bari protege bagiye n'iki, icyo bashakaga ni ukwanga urukundo hagati y'abayobozi n'abaturage, ni ugutera ubwoba umuturage kugira ngo ubutaha n'umuyobozi najya ahamagara, nashaka be na chef de zone aho ngaho najya ahamagara bajye bikanga ngo ibisasu biraduturikana. So ibyo rero nta wundi wabishinza, ni ukuvuga ngo ni Uburundi. Ikindi na Jean Pierre Bemba ni nyeshyamba nkuru. Funga mikro yako. Funga mikro yako kwanza. Uretse gatoya nani. Aha, mzalendo wa Uvira. Uko unalisikia? Hakuna probleme, uendelee kwa hii titre yenye iko pale yu. Deja bazalendo chunga kwa kidogo hapa. Sikia we enormous kuwa na adabu. Una comprendre kuwa na adabu bumbafu. Parce que mimi naweza kushusha. Nikikushusha message utaipania wapi? Mzalendo nataka usikie kwanza hapa kidogo. Komsa kisha mimi naona nasema uko acha mimi niseme kwanza niko busy kidogo. Uko Uvira uko wapi? Parce que mimi naona mzalendo wa Uvira. Basi mpaka ukusanse mpaka ujue fast kwenye mimi niko. Okay. Panda okay, panda niambia ongea. Unaona mimi nakuwa Bukavu, situation ya Bukavu naisikia bien. Bo situation ya Bukavu wanafanya vile ndio Banyarwanda ndio wanafanya vile vitu. Hayuko aseme ni bazalendo Banyarwanda ndio wanaua watu. Aetu. Huko asikia Banyarwanda ndio wanapiga ile mabombe, ndio waseme benye wanafanya vile vitu ni wanani ni. Okay, sikia hiyo audio. Sikia kwanza hapa kidogo. Batoto wetu ya Bukavu. Sikia kwa kidogo kaka. Sikia. Hapa tuko Sukia kwanza. Mercredi le 28 février 2025. Sa problème yenu inakuwa ma discussion tu. Sikia kwa kidogo. Sikia hiyo audio. Sikia kwanza unakufa nini? Kisha mimi niko na Kinyarwanda. Sufunge kwa mikro yako kidogo. Usikie kwanza. Kisha kama tena. Okay, funga mikro sasa. Okay, funga usikie inanibera upane nani pale yako. Susikie kwanza. Acha kunitombokea. Probleme na kushusha sasa ndio probleme. Naenda na nani hapo? Achana na hiyo uchafu. Achana naye. Msichambani. Sikia kwanza hapa. Unasema ni Banyarwanda. Sikia kwanza hapa. Batoto wetu ya Bukavu. Leo hapa tuko Mercredi le 26 février 2025. Sisi ni wazalendo. Tonto, sikia kwanza, sumalize kwanza, susikie kwa kidogo. Sikia kwanza utapata idea yako. Basi tuko mvita ya kinywa. Susikie kwanza basi. Wewe mzalendo acha kumsemea ndio kinywa wewe nyama Mnyarwanda wewe. Hapa kuita wewe msafioto wewe. Bomba ukishona chama. Acha kukara watu wewe. Shuka empole bombafu. Kiwele. Tukomeza anga kununuza. Unaleta ile baba nani yako extremist. Sasa semea pale chini basi. Hauna haya. Mimi nakupandisha unaleta ma intimidation. Bono. Kisha hamuna haya, mnashindwa kugombana na masuda, mnakuwa huwa basivile. Huyu haiko ndugu yako. Unasema kwa mzalendo ya Uvira. Huyu ni nani? Huyu si ndugu yako. Sikia kwanza hapa. Watoto wetu ya Bukavu. Leo hapa tuko Mercredi le 26 février 2025. Okay? Sisi ni wazalendo wa Uvira. Tunawaomba kesho, mimi najua kesho kuplace batafa mitingi pale na kusema nenda baonesha gouvernement yenu, ile gouvernement mataendako ajue maisha yake tena haiko. Huyu ni nani? Tuko afika Bukavu. Corneille Nangaa tuko mbomola njo kicho. Tutabaletea njo kicho wa Corneille Nangaa ku sahani kesho pale. Mbona haya. Mwenye anaogopea kukufa asikui. Mwenye ashapana maisha yake aingie pale. Tunasema wakusikia na wakuacha achi. Oh mon Dieu. Merci. Munyu vile vraiment. Sikia sababu mbafu. Sikia wewe mzalendo wa Uvira, kama ta message. Munashindwa gombana na M23, munakuya uwa raia. Munakuya uwa maviktime. Ushindwe. Kitu hivi, kama tu munakuya uwa maviktime. Hii ni sauti ya bandugu yako. Na unite Mnyarwanda, unite kile unataka chote, kama munakuya uwa population. Bumbafu imbwa. Sikia wewe poli. Funga kinywa yako. Toka. Dukomeze kuri Twitter. Abanga babandi n'abasazi. Twakomeje hano so nkuko mubyumvishe, iyi audio nayisone ntabwo nongera kuyisobanura. Iyi audio ni muza kumva mugakurikira. Hari ama audio nakinnye ejo y'abantu ba Uvira bohererezaga abantu ba Bukavu. Iyi ni audio ya kabiri. Iyi audio ndi gukina
if you listen this audio, listen carefully. Nisobanure. Batoto yetu ya Bukavu. Batu wenye basikia Swahili ngwa ni translate mu Kinyarwanda. Sikia kwanza. Batoto yetu ya Bukavu. Abana bacu bibukavu. Leo hapa tuko mercredi le 26 février 2025. Uyu munsi turi kwa gatatu tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Sisi ni wazalendo wa Uvira. Twebwe ni wazalendo ba Uvira. Tunawaomba. Turabasaba abaturage ba Bukavu. Kesho minayua kesho ku place batafa meeting pale. Turabizi ko ejo bazakora inama aho ngaho kuri place hazaba inama. Na kusema nenda baonesha gouvernement yenu. Yo kuvuga ko bagiye kubereka gouvernement cyashya yanyu. Ile gouvernement mwataenda ko. Ajue maisha yake tena haiko. Umuntu uzajya muri iyo nama ngo agiye kureba iyo gouvernement amenye ko ubuzima bwe butakiriho. Tuko afika Bukavu. Corneille Nangaa tukamubomola njo kicho. Turimo kuzi Bukavu kandi umutwe wa Nangaa tuzawumena. Kabaletea njo kicho wa Corneille Nangaa ku sahani kesho pale ku meeting. Ejo tuzazana umutwe wa Nangaa ku isahani aho ngaho muri iyo meeting muzaba muriho. Mwenye anaogopea kukufa. Utinya gupfa. Asikui. Ntazaze. Mwenye ashapana maisha yake. Wamaze gutanga ubuzima bwe. Aingie pale. Azaza aho ngo muri iyo nama. Tunasema. Turavuze. Sikia na wakuacha achi. Uwumva yumve, ubishaka kutabyumva abireke murakoze. Huyu ni mzalendo kutoka Uvira mwenye alipana message ku ndugu zake bako Bukavu paske balikuwa bana babe batafanya. Bari bazi ibyo bagomba gukora. Ngayo nguko. Wazalendo. FRDC. Vraiment kugombana na M23 binabashinda munafika ku niveau ya kuua raia bandugu zenu. Munajioga ba terroriste. Shame on you. Musikie haya. Dukomeze. Twagiye hano kuri Twitter on X who is ready. Ninde muntu ufite icyo kuvuga cyangwa kongeraho kuri ibi ngibi cyangwa ku makuru. Video mwazibonye ntago nongera kuzivugaho. Breaking ivuye kwa Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa akonfaminze ko ibisasu byatewe hariya byavuye i Burundi. Reka dukomeze. Godfather. Oui. Engineer kabisa. Godfather nashaka kubaza iyi audio waduplayinze. Yari yasohotse kuvejo canke yasohotse uyu munsi mu gitondo. Uyu munsi ni ryari? Uyu munsi before yuko bakora meeting bari bayumvise. Iyi audio twayumvishe nje nayumvishe mu gitondo muziko nasha twayumvishe mu gitondo urukumva? Nukuvuga ko bari prepared rero ko bari bazi ko hari ikintu kiri bubi. None se intimidation z'abantu bose ubwo urukumva icyo cyari kuba ari ikibazo. So nukuvuga ngo iyi audio yatanzwe n'umuzalendo ariko ndashaka wumve ntabwo ari yo audio yonyine nuko wenda makuru ya social media atangwa no kuri social media abantu bataje bayakurikirana. Indi audio hano hari audio imwe ariko hari indi audio yasohotse ejo bavuga ko Jean Pierre Bemba yageze i Bukavu yageze i Burundi nayibakiniye ejo muri space nakoze kanyibakinire musikiye kwanza hapa. Sawa. Mwumve kuko ni ibintu biri clear bamaje kuburira abantu b'ibukavu kuko wazare n'iki gitero barakiteguye umva hano. Ndugu yangu hewa iko mbaya. Muvandimwe ama ndugu yangu cyangwa mugenzi wanjye umwuka ni mubi. Unaona kama FRDC imepanga mapambano. Uziko FRDC yateguye urugamba. Imepanga mapambano huko. Yateguye urugamba inaha. Jean Pierre Bemba njo balituma comme commandant opération. Jean Pierre Bemba niwe bohereje nk'umugiye kuyobora operation. Des opérations à est. Ni ugiye kuyobora urugamba hangaha muri est. Nanjo ameshukia Bujumbura na basoda bamingi. Sasa yamaze guhagurukira wa Burundi, ye president wa Burundi ni general amempatia bingine basoda bamingi. Yamaze kugera i Bujumbura azanye ingabo kandi president w'u Burundi nabahise amuhereza ingabo nyinshi zindi. Na bale basoda bote biko deja hapa Uvira. Na ye Jean Pierre Bemba iko Bujumbura na alikia na general mwingine
ule general DJ kwa hapa Uvira na basoda yeye komanda des operations ndo anaikalia Bujumbura. General undi bavanye Kinshasa yamaze kugera no Uvira, azanya abasirikari benshi abavuye ibuka i Burundi, abarundi n'abasirikari bavuye Kinshasa. Leo ni dotation ya kudote kila muzalendo mwenye hana bunduki, wanamdote bunduki na teni, bunduki na teni, bunduki na teni, na wanao banapokea. Alors après kubadote leo mkule mchunge tu, mtieka chakula nyumbani, puisque j'espère kesho hao kesho yake vita napasha anza pale kumwingine. Ni ukuvuga ngo abazarendo bamaze kubahereza imbunda n'imyambaro kandi bagiye kubahereza umushahara. Ikiriho kigiye gukurikira nuko aho ngaho mugomba kwitegura ikigiye kuba. Wanakia kulibere Bukavu, bagiye kuza kubohora Bukavu, na kwa neema ya Mungu ninajua batashinda, kandi mu bugingo bw'Imana cyangwa mu bujyaneza bw'Imana bazatsinda intambara. FARDC na bazalendo na baburundi bataweza ile vita. Aba FARDC wazalendo n'ababurundiye baratsinda urugamba muri Bukavu. Vile njoyeko nuko bimeze. So ahangaha buri muntu wese uri Uvira ku kigitero cyari giteguwe, mutu yote mwenye ko Uvira yabanje kurabura abantu babo bari mu mujyi wa Bukavu. Njewe numvaga iyi audio twayikinnye ejo na muri space nakoze namenyesha abantu kubyari kuba, ariko noneho ikintu cyaje gutungurana kurusha ibindi ni ubutumwa butanzwe kuri iyi nama neza neza, kuko urumva ko bamaze gupromotinga abazalendo, babaha umushahara, bakabatia kila kitu, noneho bo bahise barabura abantu bagomba kujya mu nama, kuko urumva uyu nguyu batoto yetu ya Bukavu, uyu nguyu yarazi neza naho igitero kigiye kujya. Leo hapa tuko mercredi le 26 février 2025. Uyu munsi murabyumva amatariki bari kuyavuga. Sisi ni wazalendo wa Uvira. Kwebwe ni bazalendo bi'Uvira. Mwibuke ahangaha hamaze gukorerwa promotion yo kwishyurwa n'amafaranga, bamaze kubaha n'intwaro. Tunawaomba, turabasaba abanyabukavu, kesho minayua kesho ku place batafa mitingi pale na kusema nenda baonesha guvernema yenu, ile guvernema mwataendako ajue maisha yake tena haiko. Turabizi ko ejo bazakorera inama aho ngaho kuri place yo kubereka guvernema nshyashya. Uzayikora cyangwa uzayijyamo amenye ko ubuzima bwe buri mu kaga. Tukwashika Bukavu, turimo kugira Bukavu ejo. Corneille Nangaa tukamubomola njo kicho, tutabalete njo kicho wa Corneille Nangaa ku sahani kesho pale pale ku meeting. Ejo Nangaa tuzamumena umutwe kandi tuzabazindira umutwe wa Nangaa muri iyo nama. Mwenye anaogopea kukufa asikui. Umuntu utinya gupfa ntazirwe kandagira muri iyo nama. Mwenye ashapana maisha yake aingie pale. Uwamaze gutanga ubuzima bwe azaze muri iyo nama. Tunasema turavuze sikia na wakwacha achi. Uwumva yumve, utumva rekeraho. Merci. Murakoze. Ngayo nguko. So ibi ni ibintu biri clear. Iki ni igitero cyatangajwe n'abagomba kugitera baravuga. Iyi ni audio abantu batabashije kumenya. Sinzi ko ingabo za M23 iyi audio bari bayumvishe cyangwa bari bayibonye, ariko iyi audio nge nayumvishe mu gitondo cy'uyu munsi nibwo nayumvishe, ariko numva ko ari ryatera bwoba ry'aba bagabo ba Uvira, ariko ntunguwe noneho no kumva ibyo bavuze babishyira mu bikorwa. Reka dukomeze. Engineer Kabisa, fata ijambo. Murakoze. Ikigaragara cyo nuko ntago AFC M23 ndetse n'abaturage bayo bashobora kugira amahoro bafite umuturanyi mubi. Ubu rero ndatekereza ari cyo gihe nkuko politike yabo isanzwe birwanaho, aho imbunda ziturutse akaba ariho bazisanganira. Ntekereza ko ubutegetsi bw'u Burundi bwa rusanzwe buhagaze ukaguru kamwe, nicyo gihe nako bakagashyira hasi bukarangira, kuko uriya Jean Pierre Bemba nawe yarasanzwe ari inyeshyamba, amateka yarazwi, uburyo arwanamo nta kidasanzwe. Ntekereza ko ni ibintu byoroshye ko ingero zirahari nko mu Rwanda ubwo bari bamaze kwirukana ira leta y'abatabazi, basigaranye tekinike imwe yo gukoresha abacengezi, ariko babonye nta andi mahitamo, byabaye ngombwa ko babasunika babegeza kure.
nari rwo rugamba rukirwana ubu ngubu. Ntekereza ko rero M23 FC akazi bagiye gukora barakazi. Ntekereza ko ubu ngubu ari cyo gihe cyo kugira ngo n'ubutegetsi bw'u Burundi buhagaze ukaguru kamwe, ari cyo gihe cyo kuburangiza. urakoze cyane. Oswakimu nagusuhuje, wiriwe? Oswakimu uranyumva? Oswakimu ashobora kuba ahuze, reka dufate. ndakumva Urahuze cyangwa ni kwa kundi umuntu aba agomba kubanza gukora kuri telefone, yego? naho ubundi nakumva gutangira kunsuhuza kandi nakwikirije. Ndakushoje Oswakimu, uri mu bantu bakurikira amakuru hafi, baba bari update 100%, uri mu bantu baba bari active especially kuri izi nkuru. Oswakimu, karame, ibintu wabyumvishe gute? Bimeze gute? Ibi bintu biteye ubwoba, yego, ariko narabitekereje kera nkibaza IFM 23 bakoresha iriya koranabuhanga rituma bakira abantu ibihumbi magana ahantu hamwe. Ese babona umwanya uhagije wo gusaka buri muntu? Ese hari systeme ibirebera rimwe iri mu kirere? Ese baba bafite systeme irinda ikirere cyaho bakoreye rally kuriya? Ibyo ni ibintu najyaga nibaza. Mbona igoma nta kibazo, inama nini, meeting zirabaye nini, nta kivuriyemo. Ibukavu urabona ko bari baratinze kuyikoresha, natekerezaga ko ubwo barimo kubitegura neza ku buryo abaturage icyo kivunge cyazaba kirinzwe, ariko nabo bayobozi ba AFCM 23 ubu rero biratunguranye, birasaba ko basubiramo uburyo barinda aho barimo bakorera inama nini kuriya. Hanyuma kurikira wavuze updates Bertrand Bisimwa yatanze, yavuze ko biriya bisasu bigaragara ko ari iby'abarundi basanzwe n'abandi bakoresha muri operations zabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ntabwo avuga ko ari nk'igisasu cyahagurutse ku butaka bw'u Burundi kijya kwikubita hariya Bukavu. Ubwo nabyo ni ibintu twakomeza kugenda dukurikirana tukareba. Naho ubundi urabona amatangazo y'M23 ari maze iminsi itangaza, Uvira ntekereza ko batinze kujya kuyibohora. Uko batinda niko haba reorganization y'aba FRDC bazalendo barundi n'aba FDLR. Kandi M23 bikora igira ngo itanga abagabo ku muryango mpuzamahanga, yerekane ko yo ishyigikiye kubahiriza ka gahenge ubwayo yitangarije. Ariko urabona ibivuyemo ntabwo ari ikintu cyiza, reka mvuze bino, ubwo turakomeza uko ikiganiro kijya mbere. Godfather, yego, bo kubyerekeye ibyo Oswald yaravuze, bo nje kuri analyse nakoze kuri Goma na Bukavu nasanze ari ibintu byari bitandukanye uko bari babiteguye. Urabona ko kuri Goma babikoreye muri stade, kandi ndizera ko bari basatse, ku makuru nari mfite basatse abantu bose binjiraga muri stade, ariko hari ahantu hari open ku buryo buri muntu wese yari ko yinjira uko ashatse. Ariko ntibyatumye ko abasore bacu bari tayari, kandi berekanye ubuhanga bari bafite mu byo batojwe. Uko ukuntu hari open, iyo haza kuba amadega yari kuba amadega manini cyane. Ariko ubirebye nimba Imana yakinze ukuboko, nimba salonje n'ukuntu accountinze deja ku mafoto ucountinze, sinibaza ko hari more than 10 people bahasize ubuzima. Salona n'abantu batatu bahasize ubuzima, imibare iri clear. Aho ni sawa, Imana ishimwe kabisa, kuko byo bari byiza cyane. 3 people have died already. Yeah, that's good. Imana ishimwe kabisa, kuko ntidushaka ko hari umuntu n'umwe uhasiga ubuzima. Kucerekeye Bemba ni indashima. Kandi ni umuhemu. Nuriya Tshisekedi uri kwishira kuri Tshisekedi, uriya ni umuntu uhindagurika. Bemba ni umuntu, izina rya Bemba ise yari umuntu ukize yamenyekanye kuriya, ariko muri kino gihe muri periode twari turimo ku iriya ya Zaire yo kwa Mobutu,
Bemba yamenyekanye cyane muri iyi generation turimo kubera abanyamurenge. MLC igisirikare cyose cyari kigizwe n'abana b'abanyamurenge. Arabizi, azi what we went through, azi ubuzima bw'abanyamurenge, azi ico twaharaniraga. Nje personally nimba mwari muzi General Kayoyo wari utwaye zone iriya zone ya Katanga, ikiri Katanga batarabidiviza, c'est mon frère. So atarapfa, yarapfuye muri nka 4 years ago. Niwe wari ukuriye igisirikare ca Bemba. No ku kiriyo ciwe mugiye kuri YouTube, Bemba ntiyaburaga, niwe muntu warize ararira kuko yarabuze umuntu w'intwari wiwe wamuyoboye wakoraga ibintu byiwe byose. Ariko kuri ubu ngo yigeretse kuri Tshisekedi, akabona abana b'iwacu bariko baricwa, akavuga ibyo avuga byose n'ibi byose mwumva ngo ariko raja Burundi za hehe. C'est vraiment déplorable. So uriya we ni umuntu w'imbwa, nta n'umuntu wamutaho n'iminota nk'ingahe ngo aramutekereje. Ikindi nashaka kuvuga, reka tugaruke i Bukavu. Ako ni akantu kari gaciyemo kubera mwari mwavuze Bemba. So reka tugaruke i Bukavu. I Bukavu nje vraiment personally ukuntu umutekano bari abana bawurinze, nje nabonaga ko nje kuva no mu ijoro sare mfite amahoro n'ubu mvuye mu kazi, ariko sindaryama, ariko naguma nkurikirana kugira ngo menye, kuko numvaga umutima wanje kuva mu ijoro numva ko hari bubi ikintu, kuko nzi Bukavu nabubayemo, niho nakuriye. Odo navukiye Lubumbashi, ariko nakuriye Bukavu, ndahazi, nzi ukuntu hateye, n'ahantu hagoye udusozi, kuko kandi bari batarakora isuku neza ngo basukure ziriya ntera hamwe n'utumayimayi n'uduki turiya tuza wazalendo. So nkumva ko anything can happen, ariko Imana ishimwe ko yarinze abantu n'abari abategetsi bakaba batasha amahoro. Vraiment reka dukomeze tuganire, ariko nyine Imana ishimwe ko nta bantu benshi bahasize ubuzima. Urakoze cyane, thank you so much. Reka mbaze ikibazo Oswald, nimba wenda ntababangamiye gitoya ku byo yavuze. Ariko mbere yo kukibaza akantange un petit commentaire ku bijyanye na biri kubera i Bukavu. Buriya birababaje cyane kuba biriya bintu bibaye, ariko ntago byabera i Goma, kubera ko ngewe nk'uko nabivuze kuri point yanjye, nkurikije n'ibiri kureba kuri media, ni Uburundi. Kugira ngo Uburundi bukorere biriya bintu i Goma byabagora cyane, ariko kubera bari front ya na Bukavu biroroshye kuba abana bikora. N'igihe hariya hazatekana, kuba hari ibitero bishobora kuva mu Burundi byakwataka abanyabukavu mbere kurusha uko byagera i Goma, kubera i Goma ni treruwe, niko byagenda. Akandi kantu, Bemba ni umunyamafaranga rega, na Chiromba buza amafaranga yayamuguza. Bari abagabo urabizi bakiba no muri Tribunal Penal International, babajyana mu nkiko, bageragamo bakareba ama account yabo bagasanga ruzuye, ashobora no kwiyingayinga nayubatse n'inkiko zibacira imanza. Ntago rero byaba ari ikibazo kigize. So soreza ku kibazo rero nashaka kuvuga Oswald, yenda ni nka comment nasaba kutanga, nabo bikimara no kuba yenda ntago ndabona ibyo muya ari butangaze, yabonye akazi yagize gute, wenda nshobora kubibona mu bintu bibiri, kuba ashobora kuvuga ngo niye mu 23 ya AFC yatumiye abaturage kugira ngo ibatere igisasu, cyangwa n'u Rwanda. Hari umwe mu bategetsi wanditse ko les Congolais refusent l'occupation rwandaise, hariya nyine ngo abanyekongo ntago bashaka ko u Rwanda rwigarurira ubutaka bwabo, kuko ururimi ntago rusoba rugunurwa mu rundi, ngo bahita batera igisasu. Akimara kubyandika, presidence yahise ibibona, Martin Fayulu yahise abibona, n'abandi bategetsi benshi cyane, na ba Moise Katumbi na ba Vital Kamerhe, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo. Yenda nihe comment waduha ku bijyanye
n'ukuntu we yenda Kinshasa ubu byakire kandi ari nayo yabiteguye ikabishyira ku bandi. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Ndagusubiza amasegonda make kuko mu kibazo hari harimo n'igisubizo, ni ugutekereza ngo Kinshasa iri bubivuge hwite. Hari kuvuga wenda ngo ni M23 yabyiteye igira ngo ibone urwaho rwo gukomeza ibitero byayo yigarurira ibice. Hari no kubeshyera nyine, urebye icyo ngicyo cyane cyane nicyo bashobora kuza kuvuga, ariko nanone banabikora mu rwego rwo kugira ngo berekane ko M23 idafite imbaraga cyangwa se ububasha n'ubushobozi bwo kuzana umutekano mu mujyi wa Bukavu ahantu hari abantu benshi. Uzanarebe abantu bagiye banenga kuriya polisi ya Bukavu bayijyanye mu ngando Rumangabo, bakavuga ngo umujyi bawusize udafite abapolisi bo kuwukoramo policing. So izo noza ibyo ayo makuru cyangwa se izo statements zanengaga M23 AFC M23 kujyana abapolisi hafi ya bose cyangwa niba atari bose ngira ngo warazibonye, ubwo nabyo bari bubyuririreho. Ariko Kinshasa kumenya ibyiza gutangaza biragoye, byanze bikunze ariko iraza kuvuga yuko ari M23 yiteye cyangwa se ari u Rwanda igira ngo ibone ibyo bita pretext. So nuko nabivuga, ariko nkuko umugenzi wacu umaze kuvuga bivuze, twashimira Imana ko hatapfuye abantu benshi, n'abakomeretse nabonye bidakaze cyane bashobora kubavura bagakira. Nabonye video babatwaye mu maboko bajya kubavuza. So ni ibintu biteye agahinda. Ni ibintu biteye agahinda. Ntabwo amahoro agurwa amaraso. Ibi ngibi ni ibintu bagomba kumenya. Hanyuma Godfather, ikindi nahoze mu gitondo narimo gusoma kuri radio mbwira abantu nyine ukuntu Bukavu buriya yagowe no muri za 64 na 7 babacanshuro ba Shikam barimo n'abazungu, ukuntu uriya mugabo Shikam waharwaniraga yiyamye Burundi. Uburundi bwabarwaga na Michel Micombero, noneho bukemera indege zitwaye abasirikare ba Mobutu kugwa i Bujumbura kugira ngo bagapakirwa mu makamyo bakambuka bakajya Uvira bakazamuka bajya kurwana na Shikram i Bukavu. Noneho yihaniza Micombero kuri radio yitwaga ngo niba ari radio Bukavu, ati umva rero Micombero, nukomeza kubikiraro n'indiri y'ingabo za Mobutu ndagukupira amashanyarazi rero yagaburiraga Bujumbura yaturukaga Bukavu. Kandi ngo ntabwo bwari bwa mbere ayakupye, kuko no mu 1964 bari barakupye umujyi wa Bujumbura. Urabona ni amateka bagenda yigarura. Ubwo nagiye kubihiga kubera iki? Kubera rya jambo Fane James Kabarebe yavuze ari guseka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera gukoresha abacanshuro imyaka 60 babakoresheje ntibagire umusaruro bitanga. So yego urakoze cyane ahangaha. Hanyuma itangazo ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Ko direct abarundi bashobora kwemera gukoresha ibisasu? Kuko nuza kureba itangazo rya Bertrand Bisimwa nonaha urabona ko Bertrand Bisimwa clearly avuze ko iperereza ry'ibanze babonye ko ibisasu bitewe bikica abaturage ari ibyavuye i Burundi cyangwa ari iby'abarundi. Ibi ngibi yavuze ko ari iby'abarundi, ingabo z'abarundi zisanzwe zikoresha muri operations zazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu muri dutegereje kureba kumenya niba dutanga kubimenya bitubwire, ese ni ibisasu byaturutse ahantu biraza bigwa mu kivungi cyangwa byaturikiye mu kivungi? Bivuga ko ari umuntu ubwo buryo bwa kabiri. Kangufashe biroroshye cyane, clearly biroroshye kuko amakuru rega hisaza aba nabari kuri tere. Ntabwo dukeneye kubaza, turabaza abaturage, kuko umuturage uri kuri tere ntabwo we ni uguha amakuru meza cyane. Wowe uri umunyamakuru urabisobanukiwe, ariko mfite umuturage avuga ahangaha uraheraho wifatira amwe makuru yibanze. Mfite umuturage abivugaho. Aya ni amakuru nahawe n'abaturage bari hariya. bateye bombe ariko mitingi irangiye n'abayobozi bagiye, kuko bari baduhaye sinyale ngo tumanuke twese tugende. None ko akundi bamwe bagiye mbere ngo tugiye muri cortege, kumva umuntu wari uyifite ni nkaho yari yatinya kuyirekura kuva mbere. Mitingi irangiye mwele kavuyo walikuwa wanaita sebe wanataka kuya mukisuda.
akakwasa mwenyewe nataba kwa ndani yari yayihishe mu gafuka k'injugu. Izi njugu kwa kundi bazishyira mu mufuka ananirwa rero kwikoresha. Bari babiri zikabafubariya noneho irabaturikana bo ubwabo n'abari bari ku ruhande rwabo, ariko twese turi amahoro, nta musirikare wakomeretse, nta mu autorite n'umwe yafashe. Umusirikare umwe nyine niyo nuza ari ama fragment ya kubise gutya kuri casque bakiyakira kwa vala casque antibale. Nta kibazo kibaye, abantu bose baratashe, umujyi uratekanye. Urumva ni muri aba ba FDLR bagiye bihisha nyine barishindwa Okay, uyu ni umwe. bagize isoni. Umva wa kabiri. Hano ukabona ko byagenze muri meeting kuri Place du 24 bateyemo grenade, hanyuma abapfuye n'abakomeretse n'abandi bishwe no gukandagirwa. Ashobora kuba abantu bagera kuri 3 cyangwa 4 bapfuye n'abakomeretse, ariko byarangiye nibo abantu n'amahoro kandi banabafasha babikoze. Bagiye gukurikirana ukuri ko bimeze, ariko bandi n'amahoro. Ndatekereza ko nta mpamvu byakoze. Noneho ibi ngibi byo ariko ndahita nyikuraho. Iyo video nshyizeho ngiye guhita nyikuraho kiteye ubwoba, ngiye kuyishyiraho mpite nyikuraho. Noneho Oswakimu tukiraho, umva ure second, tukiraho ngaho ndashaka wumve ahangaha situation ngo yari imeze ite. Hano biroroshye rega, amakuru ntabwo akigora kuyabona. Umva ukuntu byahise, uko byari byifashe ubundi. Abantu bareberaga iruhande biba, wenda abanga bari kuduha amakuru ya nyuma yuko biba. Noneho dore abantu babashije kubivuga biri kuba, ababashije kureba biri kuba, abanga bari kutubwira inkuru yuko byagenze. Noneho iyi video umva hano uko byagenze. Noneho Watu wanaisha, watu wananguka. Unaona mama hizi pale, wabyumvishe live, ngira ngo urumva live. Yego. Hanyuma noneho umva barapiga bombe, bateye igisasu, watu wanakimbia, dore abantu barimo kwiruka. Yesu Mungu wewe nikisinaangusha watu chini, mame naua watu, ndio naua watu wabalikuwa sio place situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Ngira ngo urumva igikorwa tuvuga ngo urabona hariya Bukavu ukuntu hameze hariya, abantu muzi hari inama ariko bara muri rompwe, ni ukuvuga ngo hari ama etage abaturage urumva benshi bakurikiranaga bari mu etage hariya. So byabaye ngombwa ko abaturage bahita babona igikorwa gitangiye kuba, bahita bafata ama video. Byagaragaraga turi 2025, ntabwo ngibi kubona amakuru ntabwo bisaba rega ko urukumva rero kujya gushaka amakuru keretse guperereza. Kandi mwibuke ko umwe mu bari babifite, abari bafite bino bisasu ngo bagize ubwoba bimwe byabahitanye. Mu bantu bapfuye harimo abantu bari bafite bino bisasu. Oswakimu mu ncamake aya niyo makuru turi kugenderaho muri iyi press. Fata ijambo. Hanyuma hari indi ngiye gushyiraho, iyi video ngiye gushyiraho yo itegwa ndetse nyikuraho, so muyirebe hanyuma itanyikuraho. Komeza Oswakimu. Okay, ntabwo ndi bufate umwanya kuko ibibazo nibazaga uhise ubisubiza, kuko byumvikana ko ari ibisasu abantu binjiranye hariya mu nama. Ari na mpamvu n'abari babifite birumvikana ntago cyaturika ngo kimusige. Ubwo urumva ni nkaho ari operation kamikaze, ahubwo ni Imana yarinze abantu iyo babituritsa inama igiteranye kivunye kikiri kinini, hari bukomereke benshi cyane cyane. Ariko nanone akenshi bira bisasu nk'ibyo niba ari grenade ntabwo aba bifite ibibaraga byinshi n'ibya bombe binini bindi. So ubwo ni isomo byanze bikunze abayobozi ba AFCM 23 babonye. Ahandi hantu urabona bagiye bakoresha rallies nyinshi, uko bafataga isantre niko baganiraga n'abaturage hafi ya hose. Ibi mu mujyi nka Bukavu rero, umujyi wa kabiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, umujyi wa mbere muri Kivu y'Epfo, wa mugani wa mugenzi wacu yavugaga ho hegereye Burundi. Ikindi ratissage, gusukura, kureba niba hari abantu bagifite intwaro bakizihishanye, urebye ntago byari byakarangiye. Ni somo kandi nanone ndatekereza yuko bino birasubiza inyuma ya nzira y'ibiganiro bavugaga. Ni perereza rigaragaza yuko ari Kinshasa yohereje abo bantu, atari ubwabo babyibwirije, cyangwa se niba atari abarundi ubwabo babyibwirije, niba ari abarundi babyibwirije, ibintu biraba bibi kurusha uko byari biri. Reka duharire n'abandi. Ibi bintu biraza kuba bibi bitewe uretse gatuwo ninde. Nono Ben ntabwo ibintu bikunda,
please manika ikiganza ntabwo turi sawa mute your mic sorry hano kuri space mfite igihumbi abantu 1,300 please nkeneye kubijyana ku murongo biraza kudufasha tugira ikinyabupfura ndaza kuguha ijambo ntabwo agivugira mu bantu dufite co-host Fly High uyu ni umuntu muri update yaje kare but he's still around agiye gufata ijambo manika ikiganza ndaje guha ijambo wunganire twihuta reka fata umuntu bita Fly High tugaruke kwa metre uri mu rushaka gufite ikintu avuga namaniki ikiganza please. Yes Godfather urakoze cyane gira ngo simvuga ibyo kuri tele kubyo kuri tele ayo makuru utanze aka kanya maze umwanya munini cyane ndi kuri space ariko ntazamuka nkurikirana ibintu byose kandi naguhera kandi no guheje twame dukurikirana amakuru yose nukuvuga ngo ibintu bya iperereza ryagaragaje ko hashobora kubitera ibitero ahubwo mwebwe yenda muraza kubimenya mu makuru yenda za kuza ntabwo hari hagamijwe n'ibitero by'amadrone ugize guki hari hagamijwe n'ibitero by'amadrone amakuru avuga ko hari n'amadrone amwe yarashwe ntabwo ndabikonfirma ariko probably muraza kubimenya okay ayo madrone yaravuye n'ubundi i Burundi nkuko bivugwa okay kugira ngo ibi bisasu bundi ntago byagomba guturika rero ntago inama ni nkaho yarirangiye neza kuko aba bantu harimo n'abantu benshi bafashwe ari nabo bari gutanga aya makuru kugenda aza mu bice bice hari abantu benshi bafatanywe ibisasu harimo n'abagore n'abagabo babifatanywe hano mbere harimo abatarinjiramo ariko baza gutanga amakuru ko hari n'abandi binjiyemo hano iyo video mfashe iyo video nshyizeho none aha muraza kubona umwe mu basuspect so please komeza nono ako abantu bafashwe bamwe hari abafashwe binjiramo no batarinjiramo abandi baza kugaragara gutanga amakuru ariko batanga leta yuko harimo abandi niyo mpamvu n'inama isa nk'iyabaye yihuta vuba na vuba ikarangira vuba ntabwo amasaha yagomba kuba yarangira iyo yarangiriye rero ibigaragaza iki muri niba nkumvishe neza ubuyobozi bwa AFCM 23 baramaze kumenya bamenya amakuru mbere aya makuru bayamenye imbere inama bayirangiza imbere inama irangira igitaraganya ni ukuvuga ngo akanya ntabwo ni ibintu byenda akanya ntabwo biragaragara ariko na makuru yenda aca kuri sources zibira zimwe zizewe ariko muraza kumenya ko ari amadrone yagombaga no kuza n'ubundi yagombaga kuba ari cyari igitero pana agatero cyari igitero cyari cyateguwe giteye ubwoba okay so ni ukuvuga rero ibintu biragaragaza iki rero gahunda icyo objectif w'inama yari igamije ko gutanga message no kwereka amahanga no kwereka aya mahanga nubwo ntakiyavuga kuko amahanga twereka nta kintu kibwa atazi ndakumva ntawe utazi ko abaturage akakanya ngewe nzi ko mu nama zose zabaye nzi ko nta nama n'imwe yigeze yitabirwa nk'ire yabaye i Bukavu yego nta muyobozi waje nta kuva uze kureba na kure documentation uze kureba uhereka rurebe ndakuhere mu kuva na kera nta muntu ugeze bitabirwa nta nama yigeze yitabirwa nk'izi ngizi ibi bigaragaza iki bigaragaza diplomasi ya M23 ko ari diplomasi nubwo abaturage babaje bavuga ngo tuyoboke kuhageza ariko abaturage biratanga igisebo kuri leta ya Kongo bigatanga n'igisebo kwiyo miryango mpuzamahanga bigatanga n'igisebo ku wundi muntu wese ushyikiye ubuyobozi bwo muri Kongo bigatuma M23 bigaragaza ko atari abanyarwanda nkuko bavuga mu Rwanda ahubwo bigaragaza ko ari abaturage baje kwakira bene wabo bakongomana bishatse kuvuga iki kubona ibi ngibi bisobanuye iki kubona kuko itangazo tubonye rya president wa M23 Bertrand Bisimwa akaba uwungirije nanga ibyo ngibyo muze kumfasha titre nkuko mubizi kuba atangaje ko ibi bisasu ari iby'i Burundi ibi ngibi bishatse kuvuga iki biraza kugira izihe ngaruka kuri leta y'u Burundi muri iki kibazo hanyuma ikindi leta y'u Burundi gusubiza ndifuza ko Sokimu uza kumbwira twari twitegereje hategerejwe ibiganiro bigomba kuba ibi bitero nakwita ibitero by'ubwiyahuzi bikozwe na leta y'Kinshasa afatanyije na leta y'u Burundi biraza kugira izihe ngaruka muri ibi biganiro byari bitegenyejwe muri ibi biganiro by'amahoro ibi ngibi bishobora kubikoma mu nkokora cyangwa ibi ngibi ntacyo biza
guhungabanya ku biganiro twari dutegereje. Nurangiza kunsubiza kuri icyo cya mbere nkubajije Osokima bari nasubiza kuri icyo cya kabiri. Thank you. Nk'uko bigaragara n'ubundi leta y'u Burundi ni umuturanyi aka kanya mubi cyane ku bihugu bibiri. Umuturanyi mubi ku gihugu cy'u Rwanda, ni umuturanyi mubi ku gihugu cya Kongo igihe M23 ifashe ahantu hegereye u Burundi. Icyo bigaragaza ntabwo reka mfate amasegonda make nkumwereke no mu Rwanda aka kanya nuko u Burundi bwakabaye bwarakoze ibitero nk'ibingibi bw'ibitero nk'ibingibi mu Rwanda. Nta utazi nezire z'ubwirinzi zabayeho mu Rwanda zikomeye cyane. Iyo bavuga ama operation mu kibira nubwo datangazwa sinzi uwo yakoze, ariko yari ama operation yaciye intege umwanzi ku rwego rwo hejuru ku buryo leta y'u Burundi yabaye active cyane muri ibi bintu. Icyo biza kugaragaza ni iki ibintu u Burundi bwakoze bwo gushyikira ibitero byari biturutse hejuru byo mu butaka by'ubwiyahuzi. Biraza gutuma Uvira ifatwa mu gihe gito cyane. U Burundi n'amahirwe bwari guhabwa yo kubona ibijyayo cyangwa n'ibindi byose, u Burundi bwishyize already mu kibazo. Bwishyize mu kibazo cy'umutekano wacyo. Ndakubwiza ukuri ku Burundi ngo butaza kugira umutekano serious. Buraza kubura umutekano gute? Buraza kubura umutekano kubera ko ibijyanye n'ibindi biribwa n'ubundi buryo bwa ekonomi bwo bwamaze kujya mu bibazo. U Burundi muze kureba raporo yasohotse ya World Poverty byakozwe ku bijyanye donc ibijyanye n'ubukungu bw'ibihugu u Burundi n'ubwa nyuma n'amanota 87, donc ibabara kuri to y'ubukene. Ni ukuvuga kanya nabivuze kandi namara mbivuga, ibi bintu ni ikibazo kiza u Burundi buraza already kuva bisimwa bitangaje biraza kugira ikibazo ku Burundi pana direct. Buraza kubigira mu bibazo by'umutekano ubwawo n'ibibazo n'ibijyanye n'ubukungu ubwabyo. Ntabwo M23 iza gutera u Burundi. M23 ntitera u Burundi ngo ijye mu Burundi, ariko u Burundi igihe cyose bukomeza kuza gukoreshwa butanga ikibuga cyo kuza kwica abakongomani, kuza kwataka M23. Aka kanya iyi ni warning batanze. Urakoze cyane. Iyi ni warning itanzwe kandi rwose babwire ko ntihagire uwitega ikintu kiza kivuye mu Burundi aka kanya. Icyo Burundi burimo bukora, burimo ubuyobozi bw'u Burundi burimo burakora ikintu gisa nko kuvuga ngo mpemuke ngende. Ntabwo mbona uyu muperezida aza kumara igihe kinini mu Burundi. Ntabwo nza kumubona aba bose numvise ngo bo hasi, abaturage bo hasi baza kuri space bakavuga amagambo ngo Burundi ntabwo bazi ibibazo igihugu cyabo gifite ibibazo bikomeye cyane. Yego, gifite ibibazo bikomeye cyane. Yenda uswari azana kutungana, gifite ibibazo bikomeye ku mpande zose. U Burundi ni nka wa muntu wagiye agakena ku mutima, agakena no ku mubiri, agakena n'ahantu hose, akaba asigaye ameze nk'umwiyahuzi. Ikibazo kirimo kandi bizakemuka ari uko ubuyobozi buriho buvuyeho, kandi buraza kuvanwaho n'abarundi ubwabo. Okay, urakoze cyane. Mbere yuko mfata Oswakimu ku kibazo ndatekereza yacyumvishe. Enormous on TikTok. Fungura mic yawe. Yeah, I'm here. Ndashaka kuvuga ariko ushyiramo ikinyabupfura. Tumanukane neza ubisubize. Ndashaka kugira ngo ufate ijambo. Listen to me. Fata ijambo ukurikiwe n'abantu. Ubu turi kuvugana ukurikiwe n'abantu 1,500. Ndabizi, niyo mpamvu ndakubaza ibibazo kugira ngo usubize neza. Yego. Mwakomeje ku bintu byabaye i Bukavu. Mwakomeje mu mentioninga u Burundi inshuro nyinshi. Hari ibimenyetso bishobora kuba bihari like legitimate evidence bigaragaza ko ari u Burundi bwabikoze, cyangwa no kubishyira mu majwi kwa kundi kugira ngo bigaragare ko nyine ari u Burundi bwabikoze? Ndagusubiza. Ndakomeza nyuma. Okay. Ahangaha nabonye kuko ntabwo nshaka kubaza uri bene uburenganzira bwo kubaza icyo kibazo. Nabonye tukana, ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Tugerageze uganire nk'umuntu mukuru. Ahangaha turi gukoresha aya magambo tugendeye kuri statement yakozwe n'umuyobozi w'umutwe wa M23 ndetse n'uwungirije
ihuriro rya AFC. Uwo nguwo ni nyakubahwa Bertrand Bisimwa.